Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Que el Espíritu Santo en esta mañana quema toda escoria, aleluya. A veces hay contaminación, hay suciedad, hay contaminación de este mundo en nuestro cuerpo. A veces nuestra mente está contaminada. A veces nuestras emociones están contaminadas. A veces hay escoria en nuestro corazón, aleluya. Y Elías clamó, el fuego descendió, aleluya. Que se llama en esta mañana, queme toda escoria. Canta esa parte una vez más que dice, quemando mi escoria con su poder. Gloria a Dios, aleluya. Ay, quemando la escoria con su poder. 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 Siéntelo como llama, siéntelo como quema. Siéntelo como llama, siéntelo como quema. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Ay, quemando la escoria. Ay, quemando la escoria con su poder. 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 Siéntelo como llama, siéntelo como quema. Siéntelo como llama, siéntelo como quema. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Ay, quemando la escoria. Ay, quemando la escoria con su poder. 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 Ay, quemando la escoria. Ay, quemando la escoria con su poder. 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 Siéntelo como llama. Siéntelo como llama. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Ay, quemando la escoria. Ay, quemando la escoria. Ay, quemando la escoria. Ay, quemando la escoria. Sí, iglesia, canta. Ay, quemando la escoria. ¡Quema, Jehová! Ay, quemando la escoria con su poder. Quemando la escoria con su poder. Quemando la escoria con su poder. ¡Quema! Quemando la escoria con su poder. Quemando la escoria con su poder. Con su poder. Con su poder. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias. Alabanza a Dios. Levanta tu mano y adora al Señor, aleluya. Adora, adora, adora a Dios. Adorez mon Dieu. Adora su nombre. Adorez-le. Adorar a Jehová. Adorez Jéhovah. Al Cordero, adóralo en esta mañana. Adorez mon Dieu. Y adoramos, Señor. Puis adorez au Seigneur. Adoramos tu nombre. Adorez-le, mon Dieu. Oh, Jehová. Alléluia. Oh, gloria a Dios. Gloire Aleluya. à Jésus. Oh, Dios mío. Alléluia. En esta mañana, Padre. Matin, papa. En esta mañana, Jehová. Matin, ça, Que Jéhovah. ese fuego puede quemar. Du feu là qui va brûler. Que ese fuego celestial puede quemar. Du feu céleste qui va brûler nous. Pueda quemar, Dios mío. Qui va brûler nous. Toda escoria. Tout ça qui pas bon. Toda contaminación. Dios Toute mío. contamination. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Oh, en el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de tu Hijo amado, Dios mío. Dans le nom petit toi, Seigneur. Quema, Señor. Quema, Jesús. Remplis-nous. Quema, Señor. Brûlez, Seigneur. Gloria a Jesús. Gracias, gracias. Dele gracias. Amen. Dele gracias. Dele gracias en esta mañana. Dis merci, Mathieu. Dis merci, dis merci.
Alabanza a Jesús Cristo. Cristo reina. Alabanza al Señor. Alléluia. Sigue alabando a tu Dios en esta mañana. Continuez louer bon Dieu la matin. Cristo vive, aleluya. Jésus vivant. Cristo reina. Jésus règne. A su nombre la gloria. Non, non, lui, c'est la La gloire. gloria de Dios está aquí. Adorez le bon Dieu la matin. Su presencia está en este lugar. Présence li ici. A veces no estamos en pecado. Il est parfois nous pas dans péché. Hemos dejado el pecado. Nous quitter péché. Estamos en la iglesia Nous sommes dans l'église là. sirviendo a Dios. Servir bon Dieu. Pero a veces hay estas suciedades, Mais des fois, il y a une saleté. escoria, Ça pas bon yo. pensamientos, Vieux penser yo. dudas, Tout yo. cosas que hay allí Bagay yo qui gagne là. que el fuego del Espíritu Santo Que le Saint-Esprit dit fait bon Dieu. tiene que quemar, Besoin brûler. tiene que limpiar. Besoin nettoyer. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. En Primera de Pedro, hermanos, antes de empezar el mensaje, Avant de commencer le message là, frère moi. alabanza al Señor. Glorificado sea Jesús. Amén. Dejamos ahí, alabanza al Señor, pero el Espíritu Santo Et cet esprit bon Dieu. quema esas cosas Pour brûler bagay ça que yo. debilitan nuestra voluntad. Qui va faiblir volonté nous. Amén, hermanos. Las alabanzas Louange yo. es una manera agradable para orar a Dios. C'est une façon qui plaisir pour faire bon Dieu plaisir. Amén. A mí me gusta orar con alabanza o sin alabanza. Moi j'aime prier ce soit avec louange ou bien sans louange. Pero hay gente que tiene dificultad Mais il y a des gens qui ont des difficultés para adorar a Dios. pour adorer bon Dieu. Pero cuando hay esa alabanza, Mais dans louange ça, aprovecha, profitez. ora a Dios. Priez bon Dieu. Amén. La hermana canta su versión Et c'est à aller chanter version. y yo canto mi versión. Moi chanter version pam. Ella cantaba quemando tu escoria con su poder Li chanter que brûler tout ça pas bon ou même avec pouvoir. y yo cantaba Et moi t'a chanter quemando tu cuerpo con su poder. Amén. et brûler am corps avec pouvoir li. Y yo cantaba Et puis moi t'ai chanter quemando mi cuerpo con et su poder. brûler corps moi avec l'esprit. Es una oración a Dios. Ça sont prières dans bon Dieu. Y si él no quiere terminar, Et pendant ce temps, il est capable de terminer. no te pongas nervioso. Pas besoin d'énerver. Cierra tus ojos Continuez. y sigue orando. Et continuez à prier. Quema mi cuerpo, Señor. Brûlez comme. Quema mi cuerpo, Señor. Brûlez comme Quema Seigneur. escoria, Señor. Brûlez moi Seigneur. Sigue clamando. Continuez à reiner. Amén, hermanos. Dios menciona a mi hermana. Bon Dieu béni frère Maxime. Déjanos saber las palabras hoy me hinta On ouvre parole le matin. de Hebreos capítulo 5. Dans Hébreu chapitre 5. Mensaje te repartir clase no me hinta. On a séparé classe ce matin. Maestra, nanti maestra aquí den. Mensaje repartir clase. Amén. Algo se repartir clase no me hinta. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloire à Y Jésus. sigue alabando a Et Dios. continuez louer bon Dieu. Amen. Si nos, esta vida va a ser un mensaje Et capable c'est un message. donde todos nosotros vamos a participar. Amén. Côté que nous tous pour participer. Y como que estamos grabando Comme nous avons enregistré para bendición de las almas también que nos oye por medio del internet. pour bénédiction toute nam cap côté nous par moyen de internet. Cuando ustedes hablan, ellos no escuchan nada. Et là que nous-mêmes nous parler, vous pas attendre rien. Vamos a usar 2 micrófonos en esta mañana. Tout le matin nous allons utiliser des microphones, des mics. Pero para la fluidez del servicio, Mais pour service capable continuer à courir, sería bueno que podamos llenar las sillas de adelante. les Amén. bons si nous tous capables de remplir ou bien plein toutes chaises qui devant. Va a ser más fácil Pour nous capables faire ça plus facile. pasar el micrófono. Pour nous capables parler dans mic yo. Hebreos capítulo 5. Una semana de clamor. Une semaine de réel Una prière. semana de oración. Une semaine de prière. Yo perdí el primer día Moi t'ai perdu premier jour hein, por culpa de Inselher. Amén. à cause voyage dans installé là. Amén. Nos gusta dar la falta a otros, ¿o no, hermano? Amén, hermanos. Pero si no hubiera tenido 4 horas de retraso, hubiera estado en el culto. Mais si pas bien 4 temps de retard, t'es pas ici dans service là. Pero fui bendecido Mais moi t'ai béni esta semana. Amén. dans semaine ça. Gloria a Jesús. En esta mañana Et también puis matin tout, siento la presencia de moi Dios. senti présence bon Dieu. Siento el fuego de Dios. Moi senti du feu bon Dieu. Es un sacrificio que uno hace, hermanos. C'est un sacrifice que nous capable de faire. Si queremos ver la gloria de Dios, Si nous voulons voir gloire bon Dieu, hay que sacrificar. nous avons besoin de faire un sacrifice. Amén. Pueden venir más adelante, hermanos. Passer plus devant,
frère Sam yo. Yo soy feo, pero no hago nada, man. Mais suis capable l'aide vraiment mais moi pas faire rien. No tengan miedo de mí, gloria a Jesús. Ou pas besoin de père moi. Hay más sillas aquí, vengan. Il y a plus de chaises devant qui vide. Alabanza a Jesús. Su silla quedará reservado para usted. Amén. Hay hermanos con mi esposa que les gusta sentar en el mismo lugar. Aleluya. Amén. Et il y a monde madame moi qui pas me chita devant mais amen. Amén. Y casi pelean si alguien se sienta ahí. Gloria a Dios. Et presque bataille gourmet avant chita devant là. Y he escuchado que ha levantado gente y ese es mi lugar. Et moi t'entends des monde là qui yo dit yo lever yo dit non ça c'est place moi. Pero en esta mañana acercamos más al altar. Amén. Mais en matin on va passer devant là matin. El tema de esta mañana Et thème pour matin es madurez espiritual. c'est maturité spirituelle. Mi voz está un poquito ronco, Et voir mon petit Jean ouais, pero me pueden escuchar bien. mais on est capable d'entendre bien. Hebreos 5, Hébreux chapitre 5. del 7 vamos a leer. Sigue alabando a tu Dios. Continuez louer bon Dieu. Necesitamos ese fuego. Nous besoin de faire ça. A veces uno siente que no puede más. Il y a des fois on senti qu'il est pas capable A encore. veces uno siente que no tiene deseo más. Il y a des fois on senti qu'il pas gain désir encore. Pero cuando ese fuego desciende, Mais là que Dieu fait ça descendre. cuando Dios te toca, Là que aleluya, bon Dieu touche ou. eso te levanta otra Et vez. ça retourne lever encore. Hebreos 5, versículo 7. Hébreux chapitre 5 verset 7. Mis hermanos lo tienen. Gloria a Jesús. Necesito alguien para traducir para nuestra hermana Jane. Amén. Porque no entiende español. Someone to translate for you. I think Sister Ida can translate for you. Because you don't understand Spanish. Aleluya. Amén. Hebreos 5, 7. Hébreux chapitre 5 verset 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. N'a plus dans nos papa ak petit là ak Saint-Esprit. Pendant Jésus t'a vivre sur la terre, il était là prier bon Dieu, il était fait demande li avec gros rel ak l'onanger by bon Dieu. Seul monde qui était capable de sauver en bas la mort, bon Dieu coûte-il parce qu'il était soumis devant bon Dieu. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. À tout les petits bon Dieu, les vins connaît ça qui relè yon moun obéissant avec toute confiance li souffrir. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Les fin bonnet li tourne yon délivrance pour tout monde qui obéit, yon délivrance cap délivrer yo pour tout temps. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Parce que les ça, bon Dieu déclaré, c'est un grand prêtre, même Jean ak Melchisedec lié. Mis hermanos pueden tomar Nous asiento, va chita matin, pero sigue alabando a tu Dios. mais continuez louer bon Dieu là. Tu alabanza no estorba el mensaje. Louange ou pas empêcher message là. Oh, gloria a Jesús. Amén. Y además de eso, tengo el micrófono Il est plus de ça toujours moi gen micro nan même. que puedo alzar mi voz aún más alto que ustedes. Moi capable lever voix plus haut toujours que voix pas haut. Cada día de esta semana Chaque jour dans semaine ça, había temas te gen thème yo. por el cual orar Pour ça que nous prier y cada líder traía un corto pensamiento tocante ese tema. et chaque leader vient avec une pensée courte qui parlait des thèmes ça. Pues fue una semana de clamor, Et puis c'était une semaine de réel, una semana de alabanza une semaine de louange y también hemos recibido la palabra de Dios. et aussi nous recevoir la parole de Dieu. Alabanza al Señor. Y Dios fue derramando su gloria. Bon Dieu te descend gloire. Había muchos hermanos que estaban enfermos. Te gen plusieurs frères qui étaient malades Creo que aún hay algunos que están enfermos porque no los veo en la iglesia. et moi que à cause que plusieurs qui étaient malades ça fait bataille dans l'église là. Otros, aunque enfermos, estuvieron aquí y Dios obró en sus vidas. Et gain tout que t'es malade même si tu es malade mais on vient dans l'église et puis bon Dieu font travail dans la vie. Es una semana preciosa que empezamos este año Et bien semaine ça c'est semaine qui précieuse nous commencer dans l'année ça. rogando a Dios Tu prier bon Dieu por su voluntad, pour volonté, su protección, pour protection li, su providencia Pour- sobre nuestras pour vidas. aide li dans la vie nous. Amén. No sabemos lo que este año
va a traer. Nous pas connaît qui ça année ça porter venir. Pero lo único que tenemos que estar seguros Mais tout ça que nous connaît vraiment qui gagne l'assurance, que estamos bien agarrados a Dios, que nous bien kembe nous dans bon Dieu. bien arraigados en Dios. Nous bien marrer nous dans bon Dieu. Amén, hermanos. Y cualquier cosa que puede venir. N'importe bagage qui va venir, Y ustedes el año que pasó ou même dans l'année passée, han conocido unos vientos fuertes en sus vidas personales. ou te connaît un vent qui fort qui passe dans la vie personnelle ou, Vientos fuertes que dieron contra su casa espiritual. un vent qui fort qui souffle contre caille spirituel ou, Cosas que a veces uno no espera. bagage que des fois yon monde pas attendre. Vientos de direcciones que uno no esperaba. Vent qui sorti dans direction que yon monde pas attendre. Pero gracias a Dios Mais merci dans bon Dieu. que estamos aquí en su presencia. Nous là dans présence li. Por eso hay que llenarse de Dios. Si vous avez besoin de plein avec bon Dieu. Hay que prepararse. Vous avez besoin de préparer ou Amén, hermanos. Para confrontar cualquier cosa pour confondre avec n'importe bagaille y para hacer la obra de Dios. et pour vous faire travailler bon Dieu. Madurez espiritual. Maturité spirituelle. En esta mañana, juntos, Matin ensemble, vamos a dar contenido a este nous tema. allons mettre un contenu dans ça. Y quiero preguntar, Moi, je voulais poser une question. madurez espiritual. Maturité spirituelle. Amén. Sí, hermana María Ángela tiene título, madurez espiritual. Amén. ¿Qué cosa es característica Qui ça qui c'est caractéristique yo de una persona de un monde que es maduro espiritual? qui a maturité spirituelle? Alléluia. Louange à Dieu. Alléluia. Hermana, gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Amén, hermana, para me di pasillo pa mesora. Gloria a Jesús, por una micrófono. No se man moza. Esta su vida espiritual que me esta ora, opi, que me constantemente esta de un vida de clamor, de ayuno, oración y esta les su palabra opi y escudriña empezar más y más día a día. Según semana moza, D'après ça, Moussa, una persona que es maduro espiritual, il y a un monde qui a maturité spirituelle. es una persona que ora mucho C'est un monde qui prie en pile. y una persona que medita la palabra de Dios. C'est un monde qui médite dans la parole bon Dieu. Hermana Sara. Una persona madura espiritual tiene otro porte, otra manera de pensar, su manera de hablar es diferente y su carácter, su característica no son igual que los demás. Amén. Aquí la hermana Sara enfatiza Et c'est ça qui met un accent. el resultado de una persona maduro Le espiritual. résultat d'une personne qui a maturité spirituelle, Amén. Tiene que alzar tu mano alto para que él te vea. Que es, uno lo ve en su porte, il y a un monde qui va voir dans figure, uno lo ve en su conducta, dans conduite li, que es maduro espiritual. qui a maturité spirituelle. Nuestro hermano Miguel. No, Sí, ven, hermana, no. Hermana Reina, ven más para adelante. Hermana Paulina también. Amén. Hermano Miguel. Tengo por entendido de que maduro espiritual es alguien como Moisés, que era responsable de sus palabras, cumplía lo que él hablaba. Amén. Entonces, es alguien que cumplía lo que hablaba. Cumple lo que C'est él un monde habla. qui accomplit à ça qu'elle dit. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Alléluia. ¿Quién más? Hermana Reina. Amén. Aleluya. Sí, madurez espiritual para mí es que a pesar de las pruebas nosotros no nos deslicemos y sigamos firmes en el Señor, pase lo que pase. Para mí eso es madurez espiritual. Y que podamos perseverar a pesar de toda adversidad del enemigo. Es una persona que persevera. C'est un monde qui persévère Amén. En las pruebas. dans l'épreuve li. ¿Cómo se dice? Eso es correcto, una persona que persevera en las pruebas Ça correct. Un monde y sigue adelante, persevera en las qui pruebas. persévère dans l'épreuve li et puis continue vers l'avant.
¿Quién más quiere añadir algo? Qui laisse encore que vle joindre yon bagay a dire. Alabanza a Jesús. Madurez espiritual. Hermana Wendy. Uma persona que está maduro espiritual está ahora con, por ejemplo, si es un líder, corrige con algo que no está haciendo bon, está obedecer a su líder y ahora el mensaje sale y palabra papel no está ahí pensa que no tiene algo contra él, pero está pensa, está consciente que está Dios a veces está corrigir. Ok, amén. Gloria a Jesús. Y lo que quiero enfatizar en esta mañana Et ça que moi vle parler de li matin, es que una persona que es madura espiritual, yon moun qui gen maturité spirituelle, ¿qué cosas debe tener qui ça l doit gagner para ser maduro espiritual? pour gen maturité spirituelle? Algunos dieron de esos ingredientes, En pile nan nou même, quelques nan nou même vient avec ingrédients yo, características caractéristiques yo de una persona madura espiritual. de yon moun maturité spirituelle. Otros explicaron cómo es una persona madura espiritual. L'autre yo expliquer comment yon moun gen maturité spirituelle yé. El uno es el resultado del otro. Yon c'est résultat l'autre là. Cuando uno es maduro espiritual, Lè ki yon moun gen maturité spirituelle, como la hermana Wendy dice, ta kou se Didi, la hermana Sara, ta kou sa Sarah, uno lo ve en su porte, ou li nan porte li, en su nan conducta, conduite li, en su manera de actuar, nan façon li agi, en las pruebas, en las luchas. nan épreuve yo, nan lit yo, También como la hermana Reina ta dice, kou se Reina di, es una persona que persevera. c'est yon moun ki persevere. Pero para ser madura espiritual, Mais pour capable maturité ¿qué spirituelle, son los ingredientes? et ingrédients sa yo. Nuestra hermana Moza dijo, es una persona que tiene una vida de oración, Et c'est à dire que c'est yon moun ki gen la vie de prière. una búsqueda de Dios, Yon moun kap cherche bon Dieu. ayuno, Nan jeune, tiene conocimiento. li gen connaissance. Y vamos a analizar todas esas cosas. Nous pouvons analyser tout bagay sa yo. Y hermano Miguel dijo, Et frère Miguel dit, es una persona que cumple con lo que dice. c'est yon moun ki accomplit à ça qu'il dit. Vamos a comenzar con este último. Nous allons commencer avec dernier. Para analizar los ingredientes Pour nous analyser ingrédients sa yo de madurez espiritual, de maturité spirituelle. ese tema. Thème nan. Y yo quiero que todos atrevan a participar. Moi, je voulais que pour nous tous réussir ou bien prendre chance de participer. Es suficiente que uno cumple lo que dice. Il suffit pour yon moun accompli à ça qu'elle dit. Una persona que cumple lo que dice al pie de la letra, Yon moun qui accompli à ça qu'elle dit depuis nan pied rivé nan tête. es necesariamente maduro espiritual. Li nécessairement pour moun sa maturité spirituelle. Y porque sí y porque no. Hermana Moza, Porque sacude ça oui, la porque ça cabeza. non. Una persona que cumple lo que dice, Yon moun qui accompli à ça elle dit. eso es suficiente para concluir que esa persona es madura Ça espiritual. suffit pour moun conclure que moun sa gen maturité spirituelle. De mi opinión, no está suficiente dorku a mí portar una persona que me avisa, me hace algo, me cumple con todo lo que me avisa, entonces mi vida espiritual puede estar flor. Gloria a Jesús. Que me de un parte en nota cosa, que botou en que vida espiritual tal, y bota cumple, ok, pero portar vida espiritual está tiene flor y bota cumple con todo lo que bota avisa que me. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Lo que hermana Moza dice, Ça c'est Moussa dia. uno puede ser cumplidor Yon moun capable c'est moun qui accompli de sus acuerdos, et tout accord yo, tout ser fiel a sus tareas, dans tout devoir yo, pero no creer en Dios. mais li pas croire dans bon Dieu. Amén. Entonces, el cumplir con lo que uno dice Eh bien, accompli à ça yon moun dit, puede ser un resultado capable c'est un résultat de una persona que es madura espiritual. de yon moun qui gen maturité spirituelle. Amén. Hermana Mozo dijo, es una persona que tiene, usted dijo, meditar en su palabra o conocimiento solamente. Amén. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Qui gen connaissance dans parole bon Dieu. Vamos a analizar todas esas partes. Nous allons analyser toute partie ça yo. Amén. Una persona maduro espiritual. Yon moun qui gen maturité spirituelle. Vamos a analizar que tiene que tener una vida espiritual. Nous prenons ouais qui ça que li doit gagner dans yon la vie spirituelle. Por eso maduro espiritual. Tout ça li gen maturité spirituelle. Hay mucha gente que tiene experiencia de vida, Gen moun qui gen pile expérience dans la vie ça, pero esa experiencia de la vida mais expérience dans la vie no ayuda en la iglesia. n'est pas capable d'aider dans l'église. Amén, hermanos. Es la experiencia que tenemos
Cuando servimos a Dios, Expérience que nous gagnons, les que nous servons bon Dieu. nos ayuda. C'est ça qui est capable d'aider nous. Hay gente que tiene mucha experiencia, Il y a des gens qui ont pile expérience. pero de las maldades que pasaron en este mundo. Mais dans la méchanceté, dans toute vieux bagaille qu'il passe dans le monde là. Y tienen sus astucias y sus cosas. Il y a un risque, il y a des affaires. Y saben cómo conducir Il connaît comment pour le conduire. en ese mundo allá afuera. Dans le monde là dehors. Y decimos que tiene Et experiencia. nous dit que les gens ont une expérience. Tiene experiencia del mundo. Il y a une expérience dans le monde là. Pero no es una persona madura Mais espiritual. ce n'est pas un monde qui a une maturité spirituelle. Amén, hermanos. Pues una persona, para alcanzar madurez espiritual, Eh bien, il y a un monde pour capable de joindre maturité spirituelle. necesita tener Il y a besoin una vida de de oración. une vie de prière. Amén. Y no solamente oración, Non seulement prière, una vida de clamor, mais une vie de réel, de búsqueda, de chercher, de ayuno, de jeûne. alabanza al Señor. Y también Et aussitôt, necesita tener conocimiento, il y a besoin de connaissance. conocimiento de la palabra de Dios. Connaissance dans la parole, bon Dieu. Pues primer ingrediente Eh bien, premier ingrédient, es una vida de oración. c'est une vie de prière. Amén. Que es igual que una vida de búsqueda. Qui même j'ai avec une vie de chercher. Que es igual que una vida de ayuno. Qui y même j'ai avec clamor. une vie de jeûner. Si usted no tiene esa vida de clamor y Si vous n'avez oración, pas une vie de réel de prière, yo no puedo decir que usted no es maduro, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de maturité, pero no es perfeccionado en la madurez mais espiritual. ça n'a pas fait perfectionner la vie spirituelle. Là. Porque la madurez tiene sus grados. Amén. Parce que maturité, il y a un grade lié. Y segundo, Eh bien, deuxièmement, conocimiento bíblico. connaissance biblique. Amén. Porque una persona que es madura Parce que y a un monde qui a maturité, es una persona que persevera, c'est un monde qui persévère. que aunque hay prueba, que aunque hay lucha, Même s'il a une épreuve, il a lutte, está ahí, il est toujours là. obedece. Il obéit. Pero ¿a qué obedece? Mais qui laisse il obéit? Tiene que conocer la palabra. Il doit avoir connaissance parole là. Si no conoce la palabra, S'il n'a pas de parole là, no puede obedecer, il n'est pas capable d'obéir. no puede alcanzar madurez. Il n'a pas besoin de maturité. Pues necesita una vida de oración Et puis il a besoin d'une vie de prière. y necesita Et puis il a besoin conocimiento de la palabra de Dios. connaissance dans la parole bon Dieu. Hay gente que le gusta orar. Il y a des gens qui aiment prier. Eso es muy bien. Ça a bon en pile. Pasan 2-3 horas clamando. Passer 2 ou bien 3 étapes après les. Amén. Danzando, hablando lenguas. Danser ou bien parler langage. Pero no les gusta leer la palabra. Mais mon n'est capable pas aimer lire la Bible. Y aunque esa persona está llena de Dios, Même si mon ça lit plein avec bon Dieu, tal vez no sea maduro espiritual. peut-être qu'il va pas gagner maturité spirituelle. Si no tiene conocimiento bíblico, S'il pas gagner connaissance biblique, no puede alcanzar madurez il espiritual. pas capable joindre maturité spirituelle. Más adelante vamos a ver esto. Puis devant nous voir ça. Y tercero, Troisièmement, amén. Tercero, troisième, tiene una vida espiritual, ils ont la vie spirituelle, conociendo de la palabra, connaissance dans la parole là, y tiene una vida et puis ils ont la vie que vive qui vivent conforme a su conocimiento. selon connaissance là. ¿Me entienden, hermanos? Nous comprenons bien, frère Maxime. Porque si uno sabe Parce que si on nous connaît, que no puede robar, il n'est pas qu'à voler. la Biblia dice no se puede robar. La Bible dit qu'il n'est pas qu'à voler. Amén. Y uno tiene mucha oración, Donc, on est capable de gagner pile prière, pero roba, mais puis la voler. no está actuando a su conocimiento, al nivel del conocimiento de la Biblia. Il n'est pas agi dans le niveau de connaissance de la Bible. Amén, hermanos. Ah, gloria a Dios. Amén, ¿me entienden? Nous comprenons bien. Y eso es muy importante. Eh bien, c'est très important Antes de entrar en esos textos, avant de rentrer dans le texte. hay personas Il y a des gens que se dejan llevar, qui quittent, ils aller, ils mené. tal vez cumplen con todas esas cosas, Ils sont capables de accomplir toute bagaille ça, pero añade un cuarto punto mais capables de joindre 4 points que son las visiones que peut-être c'est vision y los sueños. ou bien rêve. Hay personas que son gente de oración, Il y a des gens qui sont monde de la prière, leen la ils palabra, lisent parole là, pero si tiene un sueño mais s'ils ont un rêve
Y tal vez en ese sueño, Peut-être dans le rêve là, o lo que dicen es visión, ou bien ça qu'il dit, c'est vision, hein? tal vez hay verdades allí. Peut-être capable de une vérité là, Siguen el sueño si ils suivent dans le rêve là, y dejan eso a un lado. et puis ils quittent ça à un bord. Amén. Y eso estorba a muchos a ser maduros espirituales. Ils sont capables d'empêcher mon ça en pile pour capable venir une maturité spirituelle. Porque ese sueño que tuvieron Parce que le rêve li fait, hein, era tan real. il est tellement réel. Pero Dios no puede dar un sueño, Mais bon Dieu va capable un rêve, una visión une vision en contra de su palabra. contre parole lia. Aunque tienen oración, Même si vous avez une vie prière, aunque leen la Biblia, même si vous lisez la Bible, pero se dejan llevar mais si vous quittez ou aller por sus sueños, à cause de rêve ou à suivre y rêve, eso anula su madurez ça espiritual. capable annuler maturité spirituelle. Amén, hermanos. Y hay Et gente, puis il y a des gens, amén, cuando ven eso, les qui ont ça, creen que esas personas vous croyez que les gens ça, son maduros ils ont espirituales, une maturité spirituelle. porque a veces tienen sueños y que parece que son realidad. Parce que les fois, ils font un rêve qui semblait qu'il est réalité. Pero lo que olvidamos, Mais ça que nous hermanos, capable oublier, frère Maxime, yo, que el diablo también revela cosas. diable a tout lui révéler une série de bagailles. El diablo no puede saber lo que hay en mi mente, Diable pas capable connaître qui ça qui est dans l'idée là. pero el diablo sabe exactamente lo que estamos haciendo. Mais il connaît exactement qui ça n'a fait. Él lo ve. Li ouais. Amén. Los brujos Et divino yo, saben exactamente yo connais exactement lo que usted hace en casa. qui ça a fait la caille. Si había un pleito allí, una pelea, Si tu as un plaitement ou bien une bataille, y usted después va a los brujos, et si vous allez la caille divino, a la hechicera, allez un monde qui fait magie, y usted llega allí, et puis là arrivé là, il dit, señora Mercedes, Madame que Mercedes, Dios le guarde, amén. que bon Dieu protège elle. Yo vi ayer usted tuvo un pleito con su esposo. Moi ouais, hier, ou t'es un plaitement avec Mario, avec monsieur. Y él le dijo así, 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 así. Et il dit comme ça, comme ça, comme ça. Esa gente habla verdad. Ça a vraiment parlé vérité. El mismo demonio que estaba en su casa, que les dejó hacer ese pleito, Même démon qui est dans Kaïwa qui fait plaitement, ese demonio chismoso vino a la hechicera. ¿Sabe? c'est même démon qui a fait tripote là, qui vient faire tripote là. Y gente que no tiene esa madurez espiritual. Et monde qui n'a pas de maturité spirituelle, Pero usted dice que son hechiceros, pero hablan verdad. et on dit qu'il fait tripote, mais il parle vérité. Hablan lo que los demonios le Il cuentan. parle ça que démon a raconté. Amén, hermanos. Yo no descarto sueños ni visiones. Moi pas rejeter aucun rêve, aucune vision. Pero si esos sueños y visiones Mais si rêve ça ou vision ça yo, no concuerdan con esto, s'il pas cadré, s'il pas d'accord avec ça, descarta. rejeter ça. No es Ça de Dios. c'est pas dans bon Dieu. Si tus sueños Si rêve yo, y visiones et vision yo, te impiden someter a las autoridades que Dios estableció, si vous empêchez ou obéir à l'autorité que bon Dieu établit, no son de Dios. bagaille ça passe dans bon Dieu. Amén, hermanos. Así de simple tiene que ser. C'est comme ça simple il doit être. Pero aún así hay gente que se deja llevar. Mais comme ça, il y a des gens qui laissent aller. Por ejemplo, en Mateo 24, Par exemple, dans Matthieu 24, alguien alzó su mano acá. Hermana Paulina tiene una pregunta. Espera un momento, sí. Mateo 24. Matthieu chapitre 24. Gloria a Jesús. Hermana Paulina. Si esa persona que tiene el sueño, que vamos a decir, el Señor le habla por ese sueño, pero entonces va tras ese sueño, ya entonces va a dejar de obedecer a Dios. Porque entonces debe de coordinar el sueño con lo que Dios tiene para su vida. Tiene que esperar a que Dios termine lo que Él quiere hacer en su vida, para que coordine el sueño con lo que Dios quiere. Amén. Alléluia. Porque a veces son sueños de Dios, Parce que des fois, que c'est rêve bon Dieu, pero usted tiene que realizar mais on doit réaliser. que Dios no va en contra de su propia palabra. Bon y Dieu va obra. pas contre pour parole dans la vie. Amén. Por eso a veces hay gente que tiene llamado, Tout ça que monde des fois qui appelle, pero que Dios no le puede decir ahora, mais parce que bon Dieu pas capable de dire kounya, porque no tiene ese nivel espiritual parce qu'il pas un niveau spirituel para tratar con ese llamado. pour traiter avec appel ça. Pues si Dios le dice ahora, Parce que si bon Dieu dit ça kounya, piensa que ya está listo. même quand il a dit OK moi prêt. Amén.
El pastor no me quiere usar y Dios me llamó. Et pasteur pas voulait utiliser moi, puis bon Dieu relève. Y Dios me llamó y sale y se va a levantar algo por ahí. Et bon Dieu relève moi, et puis il m'a sorti, moi, le font bagay là-bas là. Y fracasa. Même côté à le déranger. Tiene que esperar en Dios. Ou besoin que tu temps dans bon Dieu. Y segundo, Et puis deuxièmement, la palabra lo dice en 1 Corintios 14. parole là dit dans 1 Corinthiens 14, Pablo dice, toda profecía, parole dit toute prophétie, toda visión, toute vision, usted tiene que probarla con la palabra. ou besoin sonder yo avec parole là. Amén, hermanos. Si no cuadra con la palabra, S'il n'est pas cadré à parole là, aunque fue real, même s'il était réel, aunque usted vio una luz, même si vous voyez une lumière, aunque usted tembló, même si vous tremblez, si no cuadra con la palabra, s'il n'est pas cadré avec parole là, no es de Dios. il n'est pas de Dieu. ¿Cuánta gente miraron a Virgen María Combien de monde qui ouais Vierge Marie, que apareció? qui paraît, Yo lo vi. moi te ouais, moi Yo ouais, la vi. moi ouais. Tal vez viste algo verdad. Peut-être vraiment ouais un bagay Pero la vraiment. palabra de Dios dice que los muertos no pueden regresar. Mais parole bon Dieu dit, moi yo pas qu'à retourner. Entonces lo que viste en la gruta de Lourdes Eh bien ça que vous te ouais, hein, era un demonio. c'était un démon. No era algo de Dios. C'est pas un bagay qui sorti dans bon Dieu. Amén, hermanos. Nuestro conocimiento. Connaissance nous. Por eso dice la palabra, Pour sa parole là dit, sed sobrio, vous devez être prudent. nuchter, Vous besoin être prudent. cuerdo. Vous besoin être prudent quand terre nous lever. Danzamos, hablamos lengua, Si nous dansons, nous parlons langage, parecemos gente loco, nous semblons moun yo qui fou, pero estamos bien cuerdos. mais nous connaissons en affaire. Amén, hermanos. Mateo 24 dice, Matthieu 24 dit, en el versículo 21, dans verset 21. sí, para orar, decirlo. Hermano Miguel, si ahora acaba, después que termine esto. Mateo 24, versículo 21. Matthieu 24, verset 21. 24. 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 24, 24. Parce que là, ça, gen gros prophète, gen faux Christ, ak faux prophète qui apparaît. Il a fait un pile merveille ak un pile miracle pour tromper à ta moun bon Dieu choisi si yo ta capable. Pues hermanos, Eh bien, frère Samuel, no son las señales c'est pas un signe yo, ni los prodigios. ni un gros merveille yo. Cristo nos dijo Jésus-Christ dit nous, que estos señales nos seguirán. et signe ça yo gen pour faire. Necesitamos esos señales, Et nous gen besoin ces signes yo. necesitamos esos prodigios, Nous besoin toute merveille yo. pero no son las señales. Mais c'est pas un signe yo, Es las señales conforme la palabra de Dios. mais c'est signe yo qui selon parole bon Dieu. ¿Me entienden, hermanos? Hay un hombre muy popular creo que es en Nigeria. Gen un homme qui est très populaire, moi, que c'est dans Nigeria. No sé si se llama Moisés, no sé cómo se llama, lo que usted me mandó para Si, mí. malo pide son nom. Amén. De una iglesia muy grande. Yon gros l'église de gen. Y hay 2 millones de turistas que van a Nigeria para visitar a esa iglesia. Gen 2 millions de touristes qui parlent dans Nigeria pour aller visiter l'église ça. Y uno ve cómo levanta gente de silla de ruedas. Mais on va voir comment moun qui te chita sous chaise roulette levé. Y cómo supuestamente liberta gente. Comment soi-disant il libérer moun ça. Pero si uno analiza cómo él lo hace, Mais si on analyse comment le fait, uno tiene que concluir que no es de Dios. on va compliquer bagay ça pas sorti dans bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Que no es de Dios. Il pas sorti dans bon Dieu. Hay mucha gente en nuestra iglesia. Gen un pile moun dans l'église nous yo. Mucha no, hay algunos, no sé, creo que hay un 2, 3 Non, un pile gen quelques peut-être 2, 3 que mandan esas cosas de ese pastor. qui voient bagay ça yo pour pasteur. Y yo quedé un día de demostrar aquí sus videos para ustedes ver Et moi arrêté pour montrer nous dans vidéo un jour pour nous voir ça. que eso no es de Dios. Que bagay ça pas sorti dans bon Dieu. Si alguien levanta una persona de silla de ruedas Si on moun levé, on moun qui te chita sous chaise roulette, fumando tabaco, pendant la fumée tabac, souffler sur moun nan. amén.
Y esa persona se levanta. Et puis si moun sa levé, Porque hay quienes dicen, pastor, porque yo no podía caminar. Mira, yo camino. c'est gen moun ki kap di, pasteur, pas capable marcher, puis gade me lever marcher. Pero no es de Dios. Mais bagay sa pastor tan bon Dieu. Pastor. Sorry. Ayer la noche ma bode wa que trove, me su meneri mucho hombre pa 6 años. Sin tariba, me su sturi, e bia que la bien con un galón chiquito de agua. Un galón chiquito. Sí, un galón que me metade de galão aí. Yeah. E em água, ela dona primo de gaio de cinta, bebe prome, depois dona bebe. La landa. La landa. Gloria a Dios. Agua bendita. Ele, Gloria a Dios. Hermano Miguel Ángel, tiene una pregunta. Ore Mark. Sí, con respecto a los sueños, me hace recordar de que muchas personas tenemos mucha confianza en lo que es la iglesia, ¿no? Y mucho depende de lo que nosotros vivamos, soñemos o lo que hagamos en nuestra casa. Mucho depende de lo que los siervos de Dios, los pastores nos enseñen. Entonces, mejor dicho, el 95% más que todo es de lo que aprendemos siempre en la iglesia. Y muchas veces los sueños que tenemos no lo consultamos con los pastores. Entonces, ese es el mayor problema, me parece, ¿no? De que al no consultarlo especialmente con los pastores, es que nos desviamos y pues perdemos mucho tiempo, ¿no? Porque la bendición, como dice la palabra de Dios, está en su palabra, en la obediencia, pero perdemos demasiado tiempo en haciéndole caso a sueños por no venir a consultar al pastor, ¿no? O sea, que sea más abierto para las personas. Usted tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque eso es de todo mundo, tiene sueños y tantas cosas, pero no vienen aquí al pastor, entonces es una confusión terrible allá afuera. Sí, eso le puede ayudar a un hermano o hermana muy bien. e ça ka vede yon frère yon sait très bien Amén. A compartir esos sueños pour partager frère rêve ça con la persona correcta. avec un monde correct, Amén. Con su pastor. avec pasteur. Eso es muy bueno. Ça capable bon en pile. Amén. O si no quiere esperar a Dios, pero si son sueños delicados, es bueno compartirlo. A veces uno quiere confirmación. Si son rêve délicat capable kembe, ça ou bien partager li parce qu'il faut avoir une confirmation. Por eso espera y no lo dice a nadie Et de ça ou rete temps, ou pas dire personne hein, hasta que encuentre confirmación. jusqu'à ce que vous joignez une confirmation. Pero a veces es delicado. Mais des fois ça délicat en pile. Si es una voz que le está mandando a hacer ciertas Si cosas, c'est on voit cap voyer une série de bagailles, es bueno compartir. c'est bon pour partager. Y uno puede ver inmediatamente si es de Dios, sí o On no. capable voir immédiatement si ça sort un bon Dieu oui ou non. Hebreos 5. Hébreux chapitre 5. Amén. ¿Alguien alzó la mano acá? Hermana Reina. Sí, pastor. También tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hay personas que han tenido sus visiones, que dicen que tienen su llamado y andan por ahí visitando, hermano, usted se lo topa por ahí en algún lugar, cuando le dice para, por ejemplo, que lo sigan a ellos o le hacen proposiciones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque yo no tengo por qué irme atrás de una persona que ande como oveja sin pastor. O sea, son personas que tienen su propia congregación en sí mismo, en su casa. Y entonces yo no puedo irme atrás de esa persona que no tienen pastor. Amén. Y son gente inmadura Et c'est mon qui pas de maturité, que sigue a esa gente. qui suivent Jean de moun sa yo. Que tal vez ellos también en sus corazones Peut-être yo même peut-être dans cœur yo, tienen los mismos deseos yo capable de même désir de desobediencia. pour yo désobéir. Pero si uno conoce la palabra, Mais yon moun qui compte parole là, no va a seguir esas personas. ou pas suivre Jean de moun sa yo. El Mateo 24 que leímos, Matthieu 24 que nous lia, que levantarán falsos cristos li di a venir faux Christ, que engañarán a muchos k'ap bay en pile moun menti, cristianos. Amén. en pile chrétien. Hebreos 5:7. Nuestra hermana Moza alzó la mano. Hebreos 5:7. Tambe pastor persona nan ku pastor ta bisa por exemplo ku ta manda video nan di pastor ku ta hasi milagre que cosa persona nan me está hopi consciente de maneira ku nan ta manda video passou. Por exemplo, nan ta mande pa pastor afirmando Axel, pero pastor tiene conocimiento que pastor está haciendo cosas no correcto.
que men pastor saca ba que cos no está bien de Dios, pero si es persona nan está mande cosa por ejemplo un mundano un ende con no tin hopi de conocimiento de Dios, persona si tá vai querer, ai ele tá assim milagre, que andere, não tá vai pensa que porta assim na Deus tá obra, então cos por ora porque vai para que ele over de palavra mesmo não tá vai querer bu, pastor não tá vai bisa no porta tá assim, tá mane abo tá bisa Deus tá assim milagre, tá mane vai mostrar me em vídeo que men ele Glória a nem tem que Jesus. bom lo que não tá manda para outro ende tam. Amén. Me está contento que a veces yo recibo esos videos Muito content que ele fala que não recebeu a vídeo, sabe? para yo puedo acercar a esa persona. Como que para approcher devant monde ça. Porque si no lo recibo, Parce que si pas recevoir, no sé lo que el enemigo está obrando en su ou mente. pas connaître qui ça l'ennemi a fait dans l'idée monde. Entonces, me gozo que a veces lo comparten conmigo Et bien moi remets le partager avec para yo saber pour capable connaître, y poder corregir esas cosas. pour capable corriger bagay ça yo. El internet, redes sociales se dice, Na internet, amén, o redes social. El internet na internet, es una bendición, internet c'est une bénédiction, pero es un fuente mais c'est une source, terrible une source terrible de maldad. de méchanceté. Hay gente que sienten días tras ese red social Gen moun ki chita jou yo, en pile jou yo de internet. y se toman tanta porquería que hay ahí. Yo tellement rempli avec un paquet de saloperies qui gen là. Hay temporadas que yo escucho muchos mensajes. Gen des moments que moi entendais en pile message. Estoy en casa, los pongo ahí, las prédicas en la mañana, hago mi oración, una prédica ahí, Moi nan kay, moi mette prêche yo, nan matin moi mette un prêche là. pero todos son de esta obra. Mais tout ça c'est des lèvres là. Estoy convencido que Dios está aquí, Moi convainc, moi crois que bon Dieu là, que Dios está con nosotros. li ensemble avec nous. Antes de venir acá, yo busqué Et avant moi qui me vinn là, moi chercher. y Dios me convenció. Et puis bon Dieu convainc moi. Entonces no necesito escuchar Et bien pas besoin d'écouter mensajes de mormones message de Mormon o del Moisés de Nigeria. ou bien de Moïse dans Nigeria. Amén. Y muchas veces son gente que no conocen la palabra, En pile fois c'est moun yo qui pas connaît parole là. creyentes que no han estudiado la palabra. Croyant qui pas étudier parole là. Si no has estudiado la palabra, Parce que si vous pas étudier parole là, ¿cómo puedes saber lo que esa persona dice es verdad? ¿Sí o comment no? capable faire connaître ça que mon nan dit si c'est vérité oui ou non? Hermano Miguel dice Frère Miguel dit que 95% aprendemos de nuestros pastores. 25% nous apprend des pasteurs yo. Eso es verdad. Ça c'est vraiment, c'est vérité. Pero usted también tiene la Biblia. Mais en même temps, ou gen Bible. Usted tiene que escudriñar la Vous Biblia devez examiner Bible. para si por si acaso estoy diciendo algo que no cuadra, Pour si en cas on dit un bagay qui pas cadré, usted puede levantar su vous mano, pouvez lever main porque aquí damos participación. parce que là nous bail participation. A decir, pastor, usted dice eso. Pour les pasteurs vous dit ça, Con todo respeto, pastor, pero ¿cómo usted comprende entonces el texto que hay en Mateo tal y tal, tal, tal? avec tout respect pasteur, comment capable faire connaître ça que gagne dans verset Matthieu tal tal tel. Amén. Si yo los desvío por la palabra Et si moi pas si moi dévier dans y parole se là, pierden, et ou perdu, cuando llegan delante del trono blanco là que moi arrivé devant trône blanc, para ser juzgado y echado en el lago de fuego, pour juger et puis jeter moi dans l'enfer du feu. el argumento que fue tu siervo que me desvió Eh bien argument que c'est serviteur qui te dévié moi, no le absuelve a usted. les papes solutionner, les papes Amén, hermanos. Usted tiene el deber de escudriñar la palabra. ou gen devoir pour étudier parole là. Por eso una persona madura C'est espiritual, peut-être ça yon moun maturité spirituelle. como hemos visto más arriba, no sé dónde. Amén, es una persona, C'est un moun alabanza al Señor, con conocimiento bíblico. à connaissance biblique. Y verdad, el pastor influencia a sus Et clientes. vraiment pasteur yo influencé que en croyant lui. Por eso si uno se pierde por su falta, Tout ça si on moun al perdu à cause moi-même, él tiene mayor castigo. li gen plus gros punition. Pero usted también tiene el deber. Mais au même tour de ouais. El jueves, Jeudi hein, nuestra hermana Valerie predicó tocante la unción. c'est vrai de prêcher des onctions. En 1 de Juan 2:20, Dans 1 Jean 2 verset 20, que dice, no necesitan que nadie los enseñe, il dit nous pas besoin personne moun enseigner nous porque la unción que está sobre usted parce que onction qui déjà sous hein, le revela todas las cosas, le enseña todas las cosas. la révéler la enseigner toute bagaille. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. Ou même ou gen esprit bon Dieu en ou même. El Espíritu Santo es autor de la Biblia. L'esprit bon Dieu c'est auteur la Bible. Entonces usted tiene en usted misma Eh bien ou gen en ou même esa capacidad et capacité
capter ça de estudiar la palabra, pour étudier parole là, de entender la de palabra. comprendre parole là. Amén, hermanos. Por eso a veces yo exhorto a los líderes y C'est pour ça que des ayudantes. fois, moi, exhorte les leaders qui devant, Yo les digo, usted predica mañana. moi, je dis, même moi, prêcher demain. No tengo mensaje. Moi, dis, moi, pas de message. ¿Cómo que no tiene mensaje? Comment on fait pas de message? Cuando usted está orando, Parce que là, qu'on va prier, amén, en una semana, pendant une semaine, Dios tiene que verle quebrantado por un texto, cualquier texto en la bon, Biblia. Dieu besoin d'écraser ou démolir ou dans n'importe verset dans la Bible. Là. Y ese texto donde Dios le quebrantó, Et verset, ça côté que bon Dieu écrasé ou là, usted lo estudia on va étudier y lui. ahí tiene su corto Et pensamiento. puis là, on a un message court. Amén. Amen. Los mensajes muchas veces son tratos de Dios con nuestras Et vidas. message, des fois, c'est traiter bon Dieu avec la vie, nous. Donde Dios nos habla, Côté bon Dieu parler avec nous. donde Dios nos Côté muestra. bon Dieu montrer nous. Porque usted tiene el Espíritu Santo en usted. Parce que oui, c'était sur bon Dieu habiter dans nous-mêmes. Amén, hermanos. Tiene la capacidad de escudriñar Vous avez capacité pour étudier. y conocer Et puis connaître a Dios. bon Dieu. Hebreos 5, 7, Hébreux chapitre 5, verset 7. hermano Loren. Sí, pastor. Tengo opinión que está hace oración. 3 horas, 2 horas, está hace oración todo el día, pero si no por esa de palabra, pero está escucha que lo cual que pastor te avisa, pero el mes no por esa palabra para comprender qué cotín de palabra. Amén, hijo vivo. Gloria a Jesús. Hay personas Et gen moun yo, que no saben leer yo pas kon li, ni escribir. Amén. ni yo pas ka écrit. Amén. Gloria a Jesús. O no sabe leer o escribir suficiente. Ou bien capable pas ka écrit ou bien li suffit. Gloria a Jesús. Entonces esa persona depende casi 100%, no, 29% On pas connaît pour moi ça capable dépendre ce soit 100% ou bien 99 100% de lo que el pastor dice. de ça que pasteur a dit. Alabanza a Jesús. Amén. Y ore a Dios que esa persona encuentre una iglesia verdadera. Eh bien, c'est prier pour moun ça rencontrer l'église vraiment. Pero los que quieren servir a Dios, Mais moun qui veut servir bon Dieu, dice Juan 7, 15, 16. dans Jean 15, 16, Los que quieren hacer la voluntad de Dios, tout le monde qui veut faire volonté bon Dieu, Dios los guía. bon Dieu a guidé. Y he conocido mucha gente Moi connais un pile monde que no sabía escribir y qui leer, pas connaît lire ni écrit, pero en la iglesia aprendieron a leer y mais dans escribir. l'église, ils apprennent lire. Es un buen punto. C'est un bon point. Esa persona tiene que seguir siendo una persona de oración Moun ça a besoin de continuer qu'il c'est un monde de prière y a asistir a los cultos et puis assister dans culte para recibir. pour le recevoir. Y sería bueno, amén, aprender a leer. Il va bon si moun ça capable apprendre Y lire. si no puede leer bien, S'il pero pas capable lee, lire bien, tiene que leer todos los días il besoin de lire chaque jour en voz alta. dans haute voix Cultivar eso. et cultiver ça. Gracias por ese remarque, hermano. Merci pour suggestion. Hebreos 5, 7, hermana Aida, no se le sé. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Il dit, pendant Jésus t'a vécu sur la terre, il était là prier bon Dieu. Il était fait demande li ak gorel ak glonange by bon Dieu. Seul monde qui était capable de sauver en bas la mort, bon Dieu, écoutez parce que il était soumettre li devant bon Dieu. Nana Aida. Mi quero diz remarcar que hoje em dia mi não está seguro riba Bible Gateway também, pero sim em todo caso riba YouTube tem Bible nang les de audio que man nan bota busquele e tá gewoon lesa a palavra literalmente de escuchando bota tende a palavra escribidos, no un mensaje simplemente Bible lesa. Amén. Tiene diferentes idiomas. Menos sa. Tiene Apartamento no tiene en la criolla, menos que tiene en la criolla. Hermana Zoraida. Gloria a Jesús. A mim tem dois pontos para aqui. Tendendo tudo é ponto não que tá word bisaura que me tá querendo tem dois bases comece ter existente para por chegar na madurez espiritual. Não são a papia over de ainda. Tá é tempo para sobrar para botar maduro, vamos ser passador de diferentes processos para chegar na ponto final caminho com botar maduro, botar claro, botar preparar para encargo que Deus tem pago.
mescosco fruta ou verdura e tem que passar certo tempo, mas tem certo condição que te ajude para chegar no processo final. E mescos não está, mas tem que passar no processo e aceita requerir certo tempo. Para é porta quartico, para é porta tique mais largo. Aceita é promê condição e é de duas condições me quer que o mestre tem, tá? Que o mestre tá abrir para sinha e abrir para cambia. Pois, em saco o pastor queira elaborar um tique mais riba e duas condições eigenlijk para madurez espiritual. Sí, en madurez espiritual E maturité spirituelle, habla de nuestro crecimiento espiritual. il parle d'un grandissement spirituel. Amén. Uno crece para ser maduro espiritual. Donc, on va grandir pour gagner maturité spirituelle. En Efesios 4, En Ephésiens 4 del 12 al 14, habla de eso. et 12-14 parle de ça. Y eso es verdad. Et ça, c'est vérité. ¿Cuánto tiempo? Combien de temps? Eso depende de la persona. Ça dépend du monde. Amén. Hay personas que son educables, Il y a des gens qui sont éducables, hay personas que no lo son. mais il y a des gens qui passent ça. Amén, hermanos. Por ejemplo, yo soy un pastor Par exemple, moi, je suis un pasteur. y tengo todos los años tenemos aquí líderes y ayudantes Moi, pendant toute l'année, là, nous avons aide et puis leader. y ujieres. Et puis membre d'accueil. Hay pastores que nombran sus líderes y ayudantes. Il y a des pasteurs qui ne pas nommé leader et aide. Amén, y son líderes. Et leader. Pero yo creo en reproducir lo que he recibido en ellos. Moi, je crois que reproduire ça que je recevoir dans eux-mêmes. Entonces no solo él está allí para hacer las tareas y organizar. Eh bien, l'autre chose, c'est là pour faire des voies pour organiser. Yo veo este año un año para invertir en esos líderes Moi, que année ça, c'est une année pour investir dans l'idée, para que puedan cultivar capacidades, cualidades, pour cultiver capacité et qualité. aprender algo. Apprendre des bagages. Pero hay gente Mais il y a des gens que no son educables. qui pas qui éducable. Amén. Cuando uno les da ese feedback, Là que vous parlez un feedback, ay, hermana Mercedes, usted lo hizo muy bien, usted hizo la sopa muy bien, et là que vous dites, vous faites bouillon ça bon en pile. pero esta vez una olla más grande. Mais fois ça fait un gros chose qui plus gros. Cuando uno les da ese feedback, Là que vous parlez feedback ça, no sé cómo se dice en español, se enojan, mon est capable fâché. se sienten rechazados, Il sentit rejeter, se refuser, sienten menospreciados. mépriser. Por eso depende de la persona, Tout ça dépend des gens de cuánto y cómo et combien et puis comment se abre para Dios, il est capable d'ouvrir pour bon Dieu. para Dios obrar en su vida. Pour bon Dieu faire un travail dans la vie. Hay personas Et il y a des gens que cambian fácil, qui changent facile. otros Et il y a d'autres que tienen un carácter qui fuerte. ont un caractère qui dit, Dios tiene que darles duro bon Dieu besoin de frapper le fort para cambiar. pour le changer. Dios tuvo que hacer Pablo ciego, Bon Dieu besoin de faire Paul aveugle. pero a Pedro le llamó, Pedro, sígueme, y le Mais siguió. Pierre, il relève, suivre moi et puis il suivre lui. Pues depende de la persona Eh bien, dépend des gens, y depende de que la persona tiene un espíritu educable, sí o no. dépend de si mon a un esprit éducable, oui ou non. Hay gente que te escucha, Il y a des gens qui écoutent, pero siguen con su propia opinión. mais ils continuent avec propre opinion. Ahora, si comparten esa opinión con usted, Eh bien, si ils partagent l'opinion ça avec eux, usted puede argumentar on va venir avec un argument y tratar con argumentos y Biblia et puis traiter avec argument ça bibliquement de convencerlos que esa actitud no es correcta. et faire quoi vraiment habitude ça pas correct. Amén, hermanos. Hay gente que es extrovertida Il y a des gens qui c'est y gente que es introvertido, ¿no? Una gente que es extrovertida es con la hermana Elena, por ejemplo, Takou CA par exemple, como yo. takou moi-même, Hablamos, et nous parler, nous veillons à l'autre, no tenemos problema para expresarnos. nous pas de problème pour nous expresser une à l'autre. Te amo, Dios. Et mon gars, mais un bon Oh, me Dieu, inclino. et au moins descendre, Gloria. Hablo con toda la gente. on parler avec tout le monde, No tengo problema. on pas de problème. Uno fácil puede ver qué esa persona On piensa, est facile ouais qui ça le penser, lo puede ayudar. on va aider. Pero hay personas introvertidas Mais il y a des gens qui ferment, que son tímidos, ils sont timides, que no le gustan hablar, ils pas aimer parler. no le gusta estar en mucha gente. No es una falla, Ils pas aimer dans mi-temps, c'est pas une erreur. es como usted es. C'est un coup, c'est champ lié. Y no es que uno introvertido está bien o extrovertido está mal. No, así es usted. Et c'est pas parce que vous sentez que vous pas bien ou bien bon, mais c'est comme ça y est. Pero esa persona introvertida Mais un monde qui ferme là, que prefiere estar il sola, préfère pour contre lui, amén,
Por ejemplo, yo soy extrovertida, mi esposa es introvertida. Que quiere estar sola, Li ta reme pou kont li, no habla. li pa pale, Es un poquito más li difícil yon ti jan pi difisil de educar, pou edikil. porque te escucha así, Paske li ap tande oui, pero uno no sabe qué hay ahí men on pa jam konen ki sa gen la. y no lo expresa tampoco. E li pa eksprese tou. Amén. Puede caminar 6 meses con un problema y uno no lo sabe. Li kapap mache padan 6 mwa avek yon problem, men moun pa jam konen. Puede estar enojado con uno 6 meses, uno no lo sabe. Li kapap fache padan 6 mwa ak yon moun pa jam konen. Pero una extrovertida, Men yon moun ki ouve, pastor, ayer usted dijo eso, pero eso, e paste ou te di sa ye sa, y muy fácil uno puede sacar eso de su mente. e pi fase wap retire bagay sa nan li Pues, dil. el madurez espiritual E bi maturite spirituel, depende cómo usted se abre para Dios. depende koman ouvri ou pou bon Dieu. Amén. Depende cuán flexible es usted para tomar esa palabra. Se koman ke ou fleksib pou kapab resevo a parol la. Amén. Y dejar esa palabra obrar en su E pi vida ki te parol sa a fe un travay nan la vi ou. y ponerlo por obra. E pi metel an ev. Hay algunos que dicen, no, hasta aquí. Gen moun ki di non, jiske la. Amén, hermanos. Por ejemplo, Par exemple, la santidad externa sainteté externe, para las hermanas es más fuerte para que los varones, ¿o no? e pou se li kapab pi di ke meche yo. Amén. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, Nou menm, lè ke nou ten nan le monde, me imagino mayoría de los hombres mwen imagine majorite meche yo, teníamos pantalones, ¿o no? Teníamos pantalones. nou te gen pantalon. No sé si hay hombres que a veces ponen faldas, Aske baron nou e meche yo mette jip. tal vez en casa cuando el esposo no está. Petet nan ka, ele madame ba la. Entonces, cuando vinimos a Cristo, E pi lè ke nou vin nan Jésus-Christ, seguimos con nuestros pantalones. nou kontinu avek kanson, e Pero pantalon. la mujer dice la palabra que tiene que vestirse como mujer. Men mesdames yo, kote ke parol la di, Y para los jóvenes, e pou jen yo, algunas damas, e yon kek dam, es un poquito difícil, yon ti jan difisil. ¿o no? Y para los hombres, nosotros, E meche yo nou menm, la mayoría de nosotros, majorite nan nou, no pintábamos nuestro rostro en el mundo, ¿o no? nou pat kon fè am souci nou, bi petire souci nou. La mayoría, porque hoy día sí lo hacen. Men majorite jounen jodi a, yo fel. Y nosotros antes, los hombres no sacaban sus cejas y esas cosas. E lontan, nou men mesye nou te kon fè souci yo. Entonces, cuando venimos a Dios, Men lè ke nou vin nan Jésus, no hay problema. pa gen problem, Con ese rostro que teníamos en el mundo, avek figi nou ki nou te gen nan bon Dieu a, es el mismo nan rostro. monde la, se menm figi a. Nosotros éramos guapos, sin labios, cosas de pintar, sin nada. Nou men te kapab fache avek bien san lev, bouche san yen. ¿O no, hermanos? Pero la mujer muchas veces parece que más fea que el hombre. Men mesye yo gen de fwa yo semble ke yo pi led ke mesye yo. Porque sí tenía que usar cosas, ¿o no? Paske se pou te sa bezwen itilize bagay sa yo. No, si no estoy en error, me digan, amén. Non, si se paske ou led, di mwen sa. Y cuando llegan, tienen dificultad para dejar esas cosas. Moun ya le yo rive yo gen difikilte pou yo kite bagay sa Porque yo. sin ellas no soy bonita. Paske san jan de bagay sa yo pa bel. Y el hombre es bonito sin esas cosas, E ¿o pi no? mesye yo bel san bagay sa yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y depende cuán flexibles uno Depende koman yon moun fleksible, para cuando esa palabra es revelada a uno, e pou bagay sa parol sa ka revele moun a nan. decir, sí, amén, lo voy a hacer. E pi pou li di, oui, amen, mwen pral fel. Y es solamente una pequeña parte de la santidad externa. E sa se yon ti kras liye nan setete an dedan. Y así hay muchas otras cosas. E se konsa gen an pil lot bagay yo. Amén, que la palabra habla, Ke parol la pale, dice, y que uno tiene dificultad para ponerlos por obra. ke li di ke moun gen difikite pou mette li an ev. Y Dios tiene que esperar en esa persona. E bon di beson rete tan nan moun sa. Dios no puede seguir con su proceso. Bon di va kontinu avek prosel la. Espera hasta que usted entrega esa parte. Li rete tan jiska aske ou men pou remet pati sa. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Gloire a Jésus pou tout Entonces sa. el tiempo E bien nan tan, y el ser educable, sí o no, ou bezwen kapab se swa ou edikab ou non, son partes muy importantes en el proceso de madurez se espiritual. yon pati ki tre important nan pati maturite spirituelle. Hebreos 5:7, Hébreu 5:7. hay cosas interesantes aquí, hermanos. Gen bagay ki interesant la, frem Sabio. Dice Cristo en los días de su carne. Li di, pendant Jésus tap viv sou la terre. ¿Qué quiere decir esa parte en los días de su carne? Ki sa vle di pendant ke el tap viv sou la terre? ¿Qué entiende usted eso? Ki sa kompren de sa? En los días de su carne. Hermana Aida, en los días de su carne. Cuando Él estaba aquí como ser humano, Cuando Él estaba aquí como ser humano. Amén. Pendant te sou la terre kom l'homme. ¿Y por qué dice en los días de su carne, hermana Aida?
¿Había otros días también? Sí, porque Él es Dios, Él estaba en el cielo antes de venir acá. Amén. Dice bon Dieu, il était dans le ciel avant qu'il vienne ici. Estaba en el cielo, era Dios. Il était dans le ciel, il était bon Dieu. Antes de encarnarse, Avant qu'il vienne sur la terre, era Dios. il était bon Dieu. Y se encarnó, se hizo hombre. Et il fait tête, il tourne l'homme. Y por eso dice, en los días de su Et carne, ça lui dit que pendant qu'il vivre sur la terre, en su ministerio terrenal. dans le ministère terrestre, Dicen aquí en el Google Translate que feedback es realimentación. feedback c'est réalimentation. Esa palabra, hermanos hispanos, ¿le dice algo? Realimentación. Reacción. Réaction. Realimentación. Esa palabra no me dice nada, pero si les dice a ustedes algo, voy a usar esa palabra, realimentación. Es como comer otra vez, pero ok. Amén. Entonces, hermana Reina. Sí. Y también que él padeció como hombre, por eso dice la palabra que en los días de su carne, porque él padeció también como ser humano. Amén. Entonces, en los días de su carne, Eh bien, jour tu vivre sur la terre, se refiere a su periodo que estaba en la tierra, ça veut dire dans tout jour de sur terre, en su ministerio dans terrenal. le ministère terrestre. Dice, en los días de su Il carne, dit pendant que tu vivre sur la terre, mira aquí, Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas. il dit il t'a la prière bon Dieu, t'a fait gorel. Enfatiza en los días de su carne Mais dit accent dans le jour qu'il t'a vivre sur la terre, para ilustrar que era igual que nosotros. pour illustrer c'est même genre avec nous. Nosotros tenemos esa carne, Nous-mêmes nous gagnons corps chez ça. ese cuerpo. Et comme ça, Y dice Jesús también. il dit Jésus tout. Y cuando estaba en su carne, Là qu'il t'a vivre sur la terre, porque ahora que está en el cielo no más, parce que il était dans le ciel là, pas encore. vino como ser humano. Mais il est venu tant que l'homme. Por ejemplo, Par exemple, si yo le digo a Sara, si moi dis Sarah, usted puede saltar de aquí hasta allá, vous capable rester là et puis sauter, arriver jusqu'à l'autre bord. es pastor imposible. Il dit pasteur, impossible. Nadie puede hacer eso. Personne ne va capable de faire ça. Hágalo usted, ¿no? Et fait ça non même. Amén. No puedo pedir a ella hacer algo On pas capable de faire pour faire un bagage que yo no puedo hacer. que moi-même on pas capable faire. Amén. O cuando yo tenía su edad que lo podía hacer, ¿sí o no? Ou bien là que moi te gagne l'âge même Jean Avel, c'est pas capable Pero faire. si yo salto y llego hasta allá, Mais si me vole me arriver juste là-bas, hermana Sara, ve, yo con 51 años lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. il est capable de dire ouais, lui-même il gagne l'argent plus que moi-même et puis il fait me faire. Cristo nos demanda una vida en su palabra. Et Jésus-Christ lui demandait la vie dans la parole. Y podemos decir, Dios, usted está en el cielo allí, en el lugar perfecto, y me demanda que usted no sabe que está aquí. On va dire bon Dieu, ou dans le ciel ou pas faire, ou demander ou faire un bagage là ou pas connaître. Papá, con todo respeto, es muy fácil para usted decir eso, pero aquí en la tierra es otra cosa. Papa, avec tout respect, ou demander faire un bagage facile, mais sous terre, ils sont l'autre bagage. No tenemos ese argumento, Nous pas un argument ça. porque Él se humanizó. Parce que lui-même, il était même genre humain. Ese verbo que estaba con Dios, Et lui-même, moun ça qui était avec bon Dieu. ese verbo que era Dios, Lui-même qui était bon Dieu. se hizo Il carne vit tête, fait tête de tout le monde. y vivió como usted y yo. Il vit même genre avec, même genre avec. Y dice en esa condición, Et puis il dit dans condition ça, ofreciendo ruegos il la prière, y súplicas. et puis il fait gorel. Amén. Jesús, Jésus, que era Dios, qui était bon Dieu, pero en su día de la carne, mais dans le jour de sous terre, no solamente oración, non seulement te prier, pero aquí son ruegos. mais là c'était gorel. Ruegos van más allá Parce que gorel allait plus loin que una oración. que une prière. Y dice súplicas. Il dit te fait gorel Y dice allí con gran clamor. avec gorel. ¿Cuántos de ustedes buscan a Dios así? Combien de nous-mêmes qui cherchons bon Dieu comme ça? ¿Cuántos de ustedes buscan a Dios con ruegos? Combien de nous-mêmes qui cherchons bon Dieu à Con glonanger? À súplicas. gorel. Clamando a Dios. Relais dans bon Dieu. Padre celestial. Père céleste, Sálvame. sauvez-moi. Obra, Dios mío. Fais un bon Dieu. Con súplicas. Avec gorel. Y gran clamor. Et puis avec glonanger. Y dice lágrimas. Il dit à glonanger. Jesús también sufrió en las tentaciones. Jésus tout est souffri tentation yo. Dice aquí que lloró, Il dit là qu'il criait. que pasó momentos difíciles. Il passe un moment difficile. Amén. ¿Por qué una tentación es difícil? Pour qui ça a une tentation difficile? ¿Por qué le pone uno llorar? Pour qui ça le fait un monde crier?
¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué una tentación es tan difícil? ¿Por qué le pone uno a llorar? Por que essa tentação faz o mundo crier? Por que isso é difícil? Hermano Ángel, ¿por qué tentación le pone? No, yo quiero dar a hermano Ángel una oportunidad. Si es posible. Gloria a Dios. Sí, una tentación nos pone a llorar porque en verdad en nuestro corazón, nuestro espíritu gime, gloria a Dios, en esas cosas, como que uno siente que quiere, pero algo te dice no, y uno tiende como a a gemir, a hacer algo. Gloria al Señor. Son cosas que atraen a uno C'est bagaille qui rallie attention au monde. y que el enemigo, nosotros mismos, Côté l'ennemi même. o nosotros hemos metido por un callejón Ou bien, malo, là que nous-mêmes, immédiatement, nous mettons nous dans un coin. o el enemigo trae esas cosas ante nosotros, Là que l'ennemi vient avec bagaille ça dans nous-mêmes. cosas que agradan a la Il y carne a aussi des bagailles qui fait cher à plaisir, y han tocado nuestro qui cuerpo touche corps nous. y no lo queremos, Et puis nous capable pas vouloir. lo deseamos, Et nous avons désir, parece fácil, c'est un facile. parece agradable, C'est un bon. pero la palabra de Dios dice que no es correcto, no es bueno, Mais parole bon Dieu dit pas correct, il pas bon. y uno no quiere fallar a Dios Et puis on ne pas le faire contre bon Dieu. y ora Et puis vous priez, y sufre. vous souffrez. A veces también son las pruebas que pasamos, Il y a parfois toutes ces épreuves que nous passons là. las dificultades Difficultés yo, que nos ponen a llorar. qui mettent nous crier, Amén, hermanos. A soportar. nous supporter. A veces en el trabajo Il y a parfois dans le travail, nos humillan. nous descendons. Y los que no son de aquí, son extranjeros, Et monde qui pas mon ici qui est étranger. a veces lo Il y a discriminan, parfois discriminer nous. lo tratan mal Ils pas traiter nous bien porque son extranjeros. parce que nous sommes étrangers. En todo país hay eso. Dans tout pays il y a ça. ¿O no, hermanos? Amen. Y a veces de su propio país con su propio país, Amen. Il y a des fois pour pays à pour pays. amén, hacen eso. Yo fais ça. Y uno sufre. Il y a un monde souffrir. Sufre. A veces uno llora para no darles. Il y a un Amen. fois ou même crier pour pas frapper mon nom. Amén, hermanos. Y Jesús, amén, con lágrimas, Jésus a glonangé, oraba il a prié. al que le podía librar de la muerte. Monde qui est capable de sauver en bas la mort. ¿Quién le podía librar de la muerte? ¿De quién está hablando? De qui laisse parler là? Al Padre. À papa. Amén. Oraba Il a prié a su Padre. à papa. En Getsemaní oraba En allí. Gethsemane, il était prié, il dit. Amén. Estaba nervioso. Il était énervé. Estaba emocionado. Il était émotionné. Amén. Estaba angustiado. Il était gain angoisse. Jesús sintió angustia. Jésus sentit il gain angoisse. Tenía algo ahí, un conope Il était allí. gain un bagage là, un nez là. Cuando uno se siente angustiado, Dès que on sentit il gain angoisse dans lui, casi no puede tragar. presque il pas capable avaler rien. No come. Il pas manger. Hay gente que come cuando están angustiados, pero Gain monde qui mange les qui gain angoisse mais la mayoría no come. majorité pas manger. Y estaba angustiado Il était gain angoisse dans lui-même. y pidió a sus discípulos, a Juan y a Pedro Il demande aux disciples Jean, Pierre, y Jacobo, oren conmigo, Jacob, priez avec moi. ayúdenme a orar, Aidez-moi à prier. me siento débil, Moi sens faible. eso es fuerte. Ça a dit en pile. Amén, hermanos. Clamó a Dios, su Il Padre, relève dans bon Dieu papa. porque él sabía que él solo podía librar a Jesús. Parce qu'il te connaissait, il a délivré Jésus. Pues si él oraba Mais s'il était prié con ruegos y súplicas avec de l'eau dans Jacques Rel, y clamor, et puis il priait, cuanto más usted y yo. combien pour vous-même avec moi? Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Il dit, parce que il était soumis devant bon Dieu. Amén. En esa prueba, Dans l'épreuve, ça, él mantenía la palabra de Dios en alto. il kembe parole bon Dieu en l'air. Alabanza al Señor. Amén. Y temía a Il Dios. était gain crainte pour bon Dieu. Para tener temor hay que creer. Pour gain craintif, il besoin de croire. Él creía en Dios. Il était croire dans bon Dieu. Era Dios. Il était bon Dieu. Amén. Jesús nunca dudó. Jésus pas jamais douté. Alabanza al Señor. Y dice que fue oído. Il dit, ça t'écoutait. En el versículo 8 dice, Dans verset 8, là, il dit, y aunque era hijo, il y a tout les petits bon Dieu. por lo que padeció, aprendió la obediencia. Il vient connaître ça qui relève yon monde obéissant. Estamos hablando de madurez On espiritual. parle de maturité spirituelle. Cómo Dios nos forma
y nos hace maduros Comment espiritual. bon Dieu former nous et puis il fait nous gagner maturité spirituelle. En el versículo 8, Dans verset 8 là, porque hay gente que dice il y a des gens qui disent, que Dios le permite caer en pecado bon Dieu permet monde tomber dans le péché para que aprenda. pour y apprendre. No es verdad, Ça c'est pas es vérité. mentira. Ça sont menti. No es Dios quien permite, es usted quien lo hace. C'est pas bon Dieu qui fait, c'est vous-même qui fait ça. Aunque era hijo, À toutes les petites bon Dieu, por lo que padeció, aprendió la obediencia. les vins connaissent ça qui est les monde obéissant. Uno aprende obediencia obedeciendo. Yon monde apprend obéissant pendant qu'il obéit. El diablo le ofreció tantas cosas. Diable a offert un paquet de bagailles. Era una C'est une tentación. tentation. Amén. Era tal vez una atracción. C'est une belle attraction. Él no falló. Il n'a pas failli. Aprendió a negar. Il apprend à nier. Amén. Aprendió la Il obediencia. apprend à obéissance. Obedeciendo a Dios. Il était obéi bon Dieu. Pero dice la Biblia que fue tentado en todo. Mais la Bible dit qu'il était tenté dans toute bagaille. El diablo tenía una oportunidad allí. Et diable a tenu une opportunité là. Porque Jesús estaba en su carne. Parce que Jésus était dans la chair. Y le tentó en todo. Il tentait dans toute bagaille. Le ofreció hasta el reino. Il offrit le même royaume là. Amén. Y al final el diablo dijo, aquí voy a vencer. Ah, et puis à la fin, diable a dit, ah, l'âme pral gagner. Cuando Jesús vio lo que le iba a pasar, Là que Jésus était ouais de ça qu'il va le passer. amén, iba a morir, Il va mourir. iba a Il sufrir. va souffrir. Él sufrió cuando le dieron esos latigazos, hermano. Il était souffrir là qu'il était calé là avec rigoise. Era terrible. C'était terrible. Le daban con puños en su Il était rostro. frappé là avec coup de poing dans la figure. Una corona de espinas Il couronne piquant que le daba, que esas espinas le daban en su qui était cabeza. varé toute tête là. Amén, y sangraba. Et puis il tape saigné. Amén, si una espina chiquita no mete en el dedo. Si on petit piquant piqué ou dans doigt pied. Ay, pastor, no puedo venir hoy porque una espina me metió en el dedo. Ay pasteur, pas capable venir parce que me un petit piquant dans doigt pied là. Bueno, hermanos, Oui ou non? para nosotros justificados, Et pour nous pas justifier nous, para no venir así a la pour nous pas iglesia. venir comme ça dans l'église. Amén. El dedo me bate, yo haciendo ahí. Et si doigt pipi si là la fait mal. Pero Jesús tenía una corona de espina. Mais Jésus a une couronne piquant. Y cuando vio eso, Et puis il a vu ça. dijo, Il Padre, dit papa, si es posible, c'est possible. yo no quiero hacer esto más. Pas de faire Jehová. ça encore, Jéhovah. Y el diablo dijo, ya. Et diable a dit, ya. Amén. Amen. Encontró algo allí. Il a rencontré un bagage là. Pero Jesús clamó. Mais Jésus relais. Estaba en ruego. Il était dans gourel. En Getsemaní estaba en Dans ruego. Gethsemane, il a relais. En Dans clamor. rel. Orando a Dios. Il a prié bon Dieu. Porque sabía la voluntad de Dios. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Conocía la palabra de Tu Dios. connais la parole de Dieu. Necesitaba fortaleza de Il y a arriba. force en l'air. Una vida espiritual Une vie que spirituelle. le podía ayudar Va aider. a cumplir con lo que sabía. Il a accompli des salles de Y connaître. clamó a Il Dios. dit relais mon Dieu. Volvió a clamar a Il Dios. retourne relais mon Dieu. Y volvió por tercera vez a clamar a Il Dios. retourne comme troisième Y fois relais dice mon la Dieu. Biblia La Bible dit, que el Dios envió bon Dieu ángeles. voit les anges. Aleluya. Dios le fortaleció Pour dire bah, force. y afirmó su Et puis il fait rostro. force. Alabanza al Señor. Era obediente hasta en la muerte. Obéissance jusqu'à la mort. Bendito sea Dios. Porque conocía la voluntad de Parce Dios. qu'elle te connaît la volonté de Dieu. Él dijo, no puedo hacer otra cosa si Él no me Il permite. dit, pourquoi on va faire l'autre bagaille s'il va permettre moi. Yo sé que la voluntad de Dios es ir a esa cruz. Moi, je connais que la volonté de Dieu, c'est aller sur quoi? Padre, hay posibilidad de otra manera de salvar la humanidad. Papa, est-ce qu'il y a une possibilité, une autre façon pour sauver l'humanité? Él no tomó la decisión Il pas prendre décision de ir por un otro pour camino aller dans l'autre chemin. porque la cosa se puso difícil, Parce que bagaille, ça devient difficile. porque era maduro espiritual. Parce que maturité spirituelle. Pero ¿qué hizo? Mais qui ça le fait? Clamó, Il relais. intensivó su oración, Il n'a rien prière. se sentía solo Il s'est senti pour contre y lui. dijo, Juan, ven, Il dit, Jean, venez. Pedro, Pierre, Jacobo, Jacob, ayúdame a il clamar, aide à me prier. me siento Il angustiado. senti me angoisse. Oh, esto es fuerte, Oh, ça dit aleluya. en pile. Mis días llegaron. Et je suis arrivé. Para esto vine al C'est pour mundo. cette chambre dans le Pero monde. me siento Me débil. siento Ramasai, ¿qué más da? Y Sara, ¿qué más ve? Sama, ¿qué mamá? Pidió Il ayuda. demandait aide.
Cuando usted está pasando por É circunstancias, que eu passe na circunstância, siente que no tiene eu fuerzas, senti o bagulho force. no dejes de venir a la iglesia. Para atenção para vir na igreja. Busca ayuda. Cherche aide. Llama a un hermano. Rele um frère. Llama a una hermana. Rele um ser. Hermano, estoy pasando por algo difícil. Eu passe num bagulho difícil. Ayúdame a clamar. Aidez-me prier. Ayúdame a rogar. Aidez-me prier. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Porque yo sé que la voluntad de Dios Parce que moi connais la volonté de Dieu. no es ir al mundo. C'est pas aller dans le monde. Pero me siento Je me débil. sens faible. Hay que buscar ayuda. Nous devons chercher aide. Jesús nos mostró. Jésus montre nous ça. Buscó ayuda. Chercher aide. Buscó compañerismo. Chercher un compagnon. Aunque estaba solo. Même si c'était pour compte lui. No se durmieron. Il a dormi. Ah, no es tan grave, Cristo. Ah, et Mañana es un nuevo día. demain c'est un jour neuf. Amén. Los levantó otra vez. Je dois les lever encore. Ayúdame, clamen conmigo. Aidez-moi, aidez-moi dans la prière. Siento la presión. Il sent une pression. Todo el infierno se levantó Tout contra él. l'enfer t'est levé contre lui. Y el Padre le dijo, no, Cristo, Papa a dit non, Jésus-Christ. tienes que ir a la cruz. Vous devez aller sur croix. Afirmó su rostro Il a fumé figil. y les demostró Il démontré que él mismo escoge para ir a la cruz. que c'est lui-même qui choisit pour aller sur croix. Que voluntariamente se va a la cruz. Volontairement, il prend aller sur croix. Por eso Dios no le obliga a usted. Donc ça, bon Dieu, pas obligé. El pastor le dice, le Et dice. pasteur dit où ça, il dit où ça. Pero el pastor no le obliga a usted Mais pasteur n'a pas forcé. a servir a Dios mejor. Servir bon Dieu meilleur. Amén, hermanos. Cuando llegaron con toda esa gente, Là, qu'il est arrivé avec tout le monde, ça, se desviaron del mensaje. en fond de vieux. Cuando llegaron con toda esa Là, gente, que tout le monde, ça arrivé. Pedro sacó su espada Et Pierre, râlait une pile. y quiso quitar la cabeza, Il voulait couper tête. pero quitó la oreja. Mais son oreille, il coupé. Entonces dijo, Pedro, Il dit, Pierre, tomó la oreja y lo puso otra vez il allí. prend son oreille là, tourne collé là encore. Amén. Dijo, Pedro, Il dit, Pierre, ahora mismo puedo llamar qu'on y a même capable de brûler. y mi padre puede mandar un legión Capable de brûler papa, m'a dit un régiment. de ángeles para pelear. Sans chauffer une gourmet. No es nada difícil para mí. Ça pas difficile pour moi. No es ellos que me llevan a la cruz. C'est pas eux-mêmes qui allaient avec sur quoi. Yo estoy cumpliendo con la voluntad de mi Padre. Volonté papa. Yo voy a la cruz. Moi-même bral sur quoi. Yo entrego mi vida. C'est moi qui remettre la vie. Y yo la vuelvo a tomar. Ma Aleluya, volonté de prendre Ramasea. Madurez espiritual Maturité spirituelle. es hacer la voluntad de C'est Dios. faire la volonté de Dieu. Aunque uno se siente Même afligido, si vous sentez affligé. aunque siente dolor, Même si vous sentez douleur. aunque siente Même angustia. si vous sentez angoisse. Amén, hermanos. Se niega a sí mismo Ni tête. y hace la voluntad de Et Dios. faire volonté mon Dieu. Bueno, para alabar al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Y mira lo que dice aquí, hermanos. Regardez qui ça dit la femme Seigneur. Amén. En el versículo 9. Dans verset 9 là. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo en los días de su carne. Jésus-Christ pendant dessus la terre. Traduce y pide. Y habiendo sido perfeccionado. Les fin bonnet. Así de lo cual, habiendo sido perfeccionado. Amen. Perfeccionado. Les fin bonnet. Perfeccionado. Amen. Perfectionné. Amén. Voy a bonnet, voy a perfeccioné. Les bonnet. Amén. Habiendo sido perfeccionado Les fin bonnet. por lo que pasó, Pour ça qu'il est passé. por sus pruebas. Pour dans l'épreuve là. Amén. Aprendió Il obediencia apprend à obéir. y perfeccionó esa Et puis il obediencia. perfectionné l'obéissance. Creció en su madurez Il espiritual. grandit dans la maturité spirituelle. No podía saber si Cristo era madurez espiritual Vous connaissez que c'est Jésus-Christ qui est en maturité spirituelle. sin pasar por esas pruebas, Ça va passer dans l'épreuve ça. sin pasar por esos callejones, Ça va passer dans genre de coin ou qui ça yo. callejones en forma de T Et on quoi tant qu'on forme T en nuestra vida. dans la vie nous. Siempre habrá Y tú- oportunidades. Toujours une opportunité yo. Alabanza al Señor. Aleluya. Amén. Siempre, es un axioma. Siempre habrá oportunidades Toujours une opportunité. donde tenemos que escoger. Côté que nous devons choisir. ¿Escojo para Dios Choix pour bon Dieu o escojo acá? ou bien choix pour la chair.
Y cada vez que escogemos para Dios, Chaque fois que nous choisissons pour bon Dieu, estamos creciendo nous avons grandi. en nuestra experiencia con Nous avons Dios, espérance nous avec bon Dieu, en nuestra madurez espiritual. dans la maturité spirituelle. Nous, Todos nosotros, nous tous, los jóvenes también. jeunes yo tout. Amén. Los jóvenes, su mayor problema es, Jeunes yo plus gros problème yo c'est. su mayor, yo creo, si no es así me dicen, Moi quoi, moi pas connaître yo dis moi. los jóvenes, su mayor tentación es Majorité de la nation jeunes yo enamorarse. c'est ménage remet. ¿O no? Oui ou non? Adultos también. Parecen que Dios les ha creado C'est à cause que bon Dieu créé yo con un solo propósito: avec un seul plan, un seul but. tener un novio o una novia. Que soit un ménage, Si no lo tienen, si yo pas gagne, se mueren. yo mourri. ¿O no, jóvenes? ¿Esto sí? Oui ou non jeune? Amén. Dice que sí. Amén. Entonces, Eh bien, habrá qui oportunidades. opportunité yo El diablo le presenta. pour nous présenter, le diable a présenté. Ese muchacho de ojos azules. Et avec jeune garçon yeux bleus, Alguien así no voy a encontrar nunca más en mi vida. que un monde comme ça, on va jamais capable joindre la vie. Y tiene que escoger. Il besoin choisir. ¿Qué hago? Qui ça pour me faire? ¿Sigo ese rubio de Galilea Il besoin suivre en direction de Galilée ça, o sigo este ojo azul terrenal? ou bien suivre jet terrestre là. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qui ça ¿Qué pour me faire? Qui hago? ça pour me faire? Alabanza al Señor. Y habrá de muchas de estas Il a oportunidades parlé là de plein d'opportunités yo, en nuestras dans la vidas. vie nous. Y allí viene Et puis là, vie, la prueba, joven. épreuve jeune. Si usted es maduro, Si vous c'est bien maturité, si ora a Dios, vous priez bon Dieu. si clama a Si vous Dios, criez le bon Dieu. si llora en la presencia de Le Dios présent bon Dieu. y usa lo que Et sabe, puis utilisez ça. usa lo que sabe, Ça que vous connaissez. que fornicación es pecado. Fornication c'est péché. Oh, aunque es atractivo, aunque parece que Dios es un ángel que cayó del Même si cielo, vous sentez que bon Dieu c'est vraiment un ange tombé sur le ciel. pero no es la voluntad de Mais Dios. c'est pas volonté bon Dieu. Gracias, diablo, Merci diable. pero no lo Mais quiero. moi pas quoi. Tengo solo 13 años, Moi j'ai seulement 13 ans. tengo solo 14 Moi años, j'ai seulement 14 ans. solo tengo 15 Seulement años. moi j'ai 15 ans. Él no trabaja, Il pas travail. no me puede Il mantener, pas qu'à qui me tête. no tengo la edad. Il pas l'âge. No, No. aunque Même llorando. si vous criez, Y si usted sabe escoger así, si vous connaissez pour être comme ça, está perfeccionando eh bien, on va perfectionner. su obediencia a Dios. Obéissance au nom bon Dieu. Está On va creciendo. grandir. Amén. Amén, hermanos. Amen. Así también los adultos, ¿o no? C'est comme ça tout pour adulte yo. ¿O no? El tiempo está yendo Et tant, y los jóvenes tienen edad, et chiquitón, jeune tienen, yo qui gagne l'âge, tienen más años, amén. peut-être qui gagne plus l'âge. Que pueden esperar, Yo capable de temps. pero que ya llegó a 30. Et là, si vous arrivez à 30 ans, Dice, eh, papá, papa, ¿qué voy a hacer? qui ça va le faire? Las arrugas están. Et puis il a commencé à me faire pli. Pastor, Pasteur, se puede usar Botox. Amén, hermanos. Se pone más difícil, ¿o no? il va venir plus difficile. ¿Qué hago ahora? Qui ça va me faire connaître? Hein? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Qui est-ce qui va m'aider à me connaître là? Alabanza al Señor. Otros. Yon l'autre yo, Amén. La plata. l'argent. Me ofrecieron 3 trabajos. J'ai offert 3 travail. Al fin puedo tener mi Mercedes. No de Mercedes, Mercedes de carro. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hago? Qui ça pour me faire? ¿Qué Qui hago? ça pour me faire? Dejo a Dios a un lado. Moi j'ai l'autre tombeau. Encontré con un hermano que estaba viniendo acá. Moi j'ai rencontré un frère qui t'a venu là. Él quiere venir. Il voulait venir. Amén. Quiere estar aquí. Il t'a remis pour là. Hasta me dijo, pastor, sabe, tengo mis diezmos ahí, pero no encuentro un día para llegar a la iglesia. Même l'église est passée, on connaît moi gain la dîme là, même pas jamais venu aujourd'hui l'église. No sé por qué me dice eso, pero es un buen mensaje para algunos aquí que congregan y no pagan diezmo. Moi pas connait pour qui ça dit ça, mais moi un message pour qu'il pas parler, pas payer la dîme. Para el Señor.
¿Sabe por qué? Moi, dis pour qui ça? Trabaja desde las 8 hasta las 4 de la mañana. Il travaille depuis à 8 h du matin, 4 du matin encore. Hermano, están abusando de usted. Moi, dis, frère, moi, fais habiller avec quoi? No, hay ciertas metas que quiero lograr en la Non, moi, vida. j'ai une série de billes, moi, je voulais réussir dans la vie. Y ponen a Dios a un lado. Et puis, mettez énervé. Oportunidades Opportunité atractivas. qui trahit. ¿Qué haces? Qui ça fait? ¿Qué vas a hacer en ese Qui momento? ça va faire dans le moment ça? Yo? Usted sabe. Ou connaît? Ahora tiene que tomar la decisión Et qu'on a besoin de prendre une décision conforme lo que sabe. selon ça que vous connaissez. Y para tomar una decisión Et pour prendre une décision conforme a su conocimiento, selon connaissance, ouais, necesita una vida vous espiritual. besoin d'une vie spirituelle. ¿Cuál para alabar al Señor? Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ay, no he leído ni el primer texto. Y mira aquí que dice, perfeccionando. Perfectionner ou bien fin bonnette. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alléluia. Il tourne une délivrance pour tout le monde qui obéit, une délivrance cap délivré pour tout le monde pour tout le temps. Dios no le pudo hacer autor On est capable d'être auteur de eterna salvación de venir de délivrance. si no hubiera pasado con éxito S'il pas passer ça, su bien. proceso de madurez. de procès maturité là. Amén, hermanos. Y mira aquí que dice, Regardez qui ça le dit là. y fue declarado por Dios. Parce que là ça, bon Dieu déclaré ses grands prêtres. Amén, hermanos. Cuando pasó el examen, Là qu'il passait examen, hein, fue declarado por Dios. c'est bon Dieu qui déclaré. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Sumo sacerdote. Il déclaré comme grand prêtre. Alabanza a Jesús. Vemos aquí Nous capable voir là que Jesús perfeccionó su que obediencia, Jésus lui perfectionnait l'obéissance, su madurez. maturité. Y cuando alcanzó cierto grado de madurez, Là qu'il est jeune aussi des grades de maturité, Dios le dice, ok, ahora bon Dieu dit OK, kounya, te puedo poner en esto, nous capable mettre dans ça. te puedo encargar Nous esto, capable mettre en charger ça. puedo abrir esta Nous puerta, capable ouvrir porte là. puedo seguir contigo. Nous capable continuer avec. Pero si no llega a cierto grado de Mais madurez, si vous pas arriver aussi des grades de maturité, Dios no lo puede hacer. bon Dieu va faire ça. Amén, hermanos. Y hay gente Et puis il y a un monde que nunca alcanzan madurez. qui pas jamais arrivé joindre maturité. Mire el versículo 11. Regardez dans verset 11 là. Es algo muy profundo que hemos leído, C'est un qui est hermanos. très profond que nous appelons là. Y Pablo dice Et Paul dit a los hebreos, dans Hébreu, acerca de esto tenemos mucho que decir, moi j'ai un pile bagaille pour me dire nous sur ça encore. y difícil de explicar, Mais c'est bagaille qui est difficile en pile pour expliquer nous. por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Parce que nous louons toujours dans comprendre nous. Miren lo que dice aquí. Porque debiendo ser ya maestros, Parce qu'il dit depuis tout le temps ça, después de tanto tiempo, c'est pour nous être fort déjà. tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. C'est pour nous être fort déjà tant que le monde qui montré nous. Yo. Mais au contraire, c'est besoin, nous besoin toujours pour le monde montrer nous bagaille qui est plus facile. Yo. Pablo les dice, Paul dit, yo no puedo seguir con nous ustedes sommes capables de continuer ensemble avec nous en este tema dans le thème ça. porque no están Parce preparados. que nous pas préparés. El tiempo pasó, Temps passé, dejaron el tiempo nous pasar, quitté temps passé, pero no han crecido. mais nous pas grandi. Amén. No eran los mejores alumnos de la Nous clase. pas vu plus meilleur jusqu'à présent. Hay personas que en la vida natural Gen moun dans la vie naturelle, no eran los mejores alumnos. yo pas un plus bon élève. Y después vienen a Dios Après les viennent joindre bon Dieu, y también en la clase de Dios no son los mejores alumnos. et même j'entends dans caille bon Dieu, yo pas un plus bon élève. Amén, hermanos. Si hemos fracasado en la escuela secular, Si nous te dérangé dans l'école séculaire, podemos ser un gran mujer y hombre de éxito en la escuela de Dios. nous capable c'est une grosse femme, un gros garçon qui gagne connaissance dans l'école bon Dieu. Tal vez no aprendiste a leer y a escribir Peut-être qu'on va apprendre à écrire, lire, por X motivos, pour n'importe raison pas de faire ça, sea tu falta o no, à cause manque oui ou non. pero en las manos de Dios puedes ser un gran hombre, una gran mujer. de Mais dans même Dios. bon Dieu, c'est un gros homme, une grosse femme dans même bon Dieu.
han fracasado allá ou déranger là-bas. y traen su fracaso de allá también en la iglesia. Et pour venir avec dérangement, l'entourant dans l'église. Dios les da oportunidades. Bon Dieu, bah, opportunité, yo. No lo agarran con dos manos. Ou pas qu'aimer ça avec des mains. La misma vida, Même la vie, sin disciplina, sans discipline, sin estructura, sans structure, sin ánimo, sans encouragement, sin iniciativa, sans initiative, sin sans diligencia diligence. que tenía en el mundo, Vous te gagnez dans le monde là, siguen en Dios. et puis vous gagnez dans mon Y Dieu. debiendo ser ya maestros, Et côté que vous avez besoin de mettre déjà, no lo son. mais pas ça, oui. Aunque pasó el Même tiempo. si le temps passé, Y Pablo les dice, Paul te dit, yo, y habéis llegado a ser a tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. et nous pouvons pas manger, gros manger. C'est Timoun nous y est dans boilette. Amén. Pues no alcanzaron madurez. Eh bien, on pas jouer une maturité. Tenían tiempo, lo que la hermana Soraya dijo, tiempo en la iglesia. Et c'est à dire pile temps dans l'église. Y con ese tiempo que Et tenían, puis avec temps que vous avez gagné, hein, debía haber alcanzado cierto crecimiento. vous avez besoin de joindre une série de grandissements. Pero Pablo dice, no puedo. Mais Paul dit non, pas capable. No puedes darle chuleta. On va capable ba ou Amén. Pork chop, viande cochon, cochino. viande cochon. Amén. No puedo dar cochino. On va capable ba ou cochon. Tengo que darle papa mojado. On besoin ba ou la bouillie mou. ¿Cómo se dice papa machica? Puré de papa. Hay una otra palabra también para eso. Amén. Mashed potato. Cuando uno va a Kentucky, le dan esa papa y Le va aller dans Kentucky ou joindre. Amén. ¿Papa qué? Sí, misa, purete. Pero hay otra palabra que también que lo usan en español. No sé si es papa mojado o algo así. La bouillie pomme de terre. Cuando uno va a Kentucky, Ou bien le va aller dans Kentucky. le dan ese papa. No me cuenta cómo lo hace. Amén. Et puis yo ba ou pomme de terre ça, mais un pomme de terre qui moulin. Le echa una salsa ahí. Yo mette une salade sur lui, une sauce sur lui. Parece cuando uno tiene diarrea se hace esa salsa. Peut-être que c'est là où on a diarrhée. Pero sabe tremendo. Mais il y a une sauce qui goûte en pile. Y esa papa uno lo hace. Et puis la bouillie ça on prend aller ouvrir dans la bouche. Uno tiene que masticar. Ou pas besoin de moulin rien là-dedans. Amén. Y Pablo dice, Et Paul dit ni siquiera puré de papa les puedo dar, tengo que darles leche. même avec la bouillie ça on pas capable c'est pour bali lait Porque no han crecido. parce qu'il n'est pas grandi. No pueden recibir alimento Il n'est sólido. pas capable de recevoir manger qui fort. Están en la, mira aquí que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Il dit parce que c'est Timoun qui pas gain compte expérience pour connaître ça qui bon ak ça qui mal, ak ça qui pas bon. Amén. Hermana Mariana, ¿puede ser trastan? Mira chetra, ¿puede ser aquí arriba? Amén. Porque es niño. Parce que c'est Timoun lié. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Au contraire, gros manger c'est pour monde qui joue une maturité spirituelle. Mira lo que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Il dit au contraire, c'est grand monde qui mange gros manger parce que grand monde yo conjugué. Lo cual me avisa, los que para con el uso Et pour ça yo qui utiliser tienen los sentidos ejercitados. il besoin de sens pour lui exécuter El uso, ou bien pour l'exercer. cuando uno hace la misma cosa muchas veces, Les que on fait même bagaille la plusieurs fois, tiene práctica. il gagne pratique ça. La primera vez que usted ayudó en el barbecue, Première fois où venez aider dans barbecue, tal vez no sabía cómo voltear el peut-être pollo qu'on pas connaître comment pour virer pour là y quemaba su mano et on va brûler dans main y oraba. et on va crier Pero ahora, después de tantas veces que usted tuvo esa bendición de ayudar, et puis après là que vous jouez une bénédiction pour aider llega allí et pour arriver là commencer à virer yon pas pour virer figure ou virer le chap por el uso, et pour gens qui utilisent tienes experiencia pour expérience por las pruebas que pasó des épreuves vous passez y aplicó la palabra, et puis vous appliquez parole tiene là los sentidos ejercitados ou gain sens vous connaissez comment vous faire en el discernimiento del bien y del mal. vous connaissez qui ça qui est bon et puis qui ça qui pas bon Usted tuvo esas oportunidades vous jouez une opportunité yo de escoger de choisir entre el bien y el mal. entre bien et mal Y usted escogió el bien. vous choisissez bien. Amén, hermanos. Tiene el uso, el sentido ejercitado. Ou gen sens, ou connaît comment pour exécuter. Tiene experiencia en Dios. Ou gen expérience dans bon Dieu. Para alabar al Señor. Amén.
Versículo 6. Verset 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo. Capítulo 6. Versículo 1. C'est ça que fait, on grandit toujours pour nous venir grand monde dans confiance nous. Vamos adelante a la perfección. On quitte derrière premier connaissance yo te ban nous dans Vamos Christ. adelante On nous aller devant a la perfección. dans perfection. Amén. Amén. Estás leyendo otra cosa. Vamos adelante On nous avancer devant en la perfección. dans perfection. Usted tiene que crecer. Nous besoin grandir. Hay que perfeccionar nuestro servicio a Dios. Nous devons perfectionner service nous dans bon Hay que Dieu. perfeccionar nuestra obediencia a Dios. Nous devons perfectionner obéissance dans bon Dieu. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, Pas retourner jeter encore dans fondation repentance là. de obras muertas, Dans une œuvre qui mourit. de la fe en Dios. Dans la foi dans bon Dieu. Amén, hermanos. Hay gente que tiene 20 años en el Il y a Evangelio des gens qui ont 20 ans dans l'évangile. y aún no han terminado de arrepentirse. Jusqu'à présent, il n'y a pas fin repenti. Amén, hermanos. Si hacemos 5 campañas al aire libre en este año, Et si nous faisons 5 réveils dans l'heure, en esas 5 campañas vendrán adelante a arrepentirse otra et bien vez. dans 5 réveils, ça y est, il est passé devant le repenti encore. ¿Cuánta sangre hay que fluir para usted? Combien de fois ça veut se courir pour même? Amén, hermanos. Están en lo mismo. Et même sans ça, Aunque tienen 10 años. et là, il y a 10 ans. Soy salvo o no soy salvo. Soy Il salvo. sauvé o ou no bien soy pas salvo. sauvé? Sauvé ou bien pas sauvé? Aleluya. Niños Si moun yo, no crecen. yo pas grandi. ¿Cuándo para alabar al Señor? Adórale. Adorez-le. Amén, hermanos. De la doctrina de bautismos, Dans la doctrine Versículo baptême, 2. verset 2, de la imposición de las manos, dans mettez main, de la resurrección de los dans muertos la résurrection, la mort, yo, y del juicio eterno. et puis dans le jugement qui va jamais finir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay gente que cuando uno predica esto, Il y a des gens qui ont prêché ça, amén, dejan al otro. ils ont quitté l'autre là. No tienen la capacidad Ils n'ont pas la capacité de comprenderlo. de comprendre. Yo. Y dice, esto haremos si Dios a la verdad lo permite. Il dit, c'est ça, nous pourrons le faire qu'on y a, si bon Dieu permet nous ça. Amén, hermanos. Hay que crecer Nous en devons Dios. grandir. Y para Et crecer puis pour grandir, hay que tener conocimiento. nous devons avoir connaissance là. Amén. Para tener conocimiento Pour avoir connaissance là, hay que leer la nous palabra. devons lire parole là. Y para crecer Et puis pour grandir, hay que creer esa nous palabra. avons besoin de quoi parole ça. Para creer esa Pour palabra quoi parole là, hay que tener fe. nous besoin de la foi. Para tener Pour fe gagner la foi, hay que nous orar. besoin de prier. Hay que Nous ayunar. besoin de gêner. Orando y ayunando Prier, gêner. crece nuestra Et fe. grandir la foi nous. Amén, hermanos. Hay gente que cree en su propio evangelio. Il y a des gens qui croient propre l'évangile. yo. Alabanza a Jesús. Se siente siempre amenazado Il toujours senti le menacé con Cristo de terror. avec une crise de Se pesé. siente siempre Je culpable. senti toujours senti coupable. Y aunque la Biblia dice Même si la Bible dit, que la misericordia de Dios es alto, miséricorde bon Dieu très haut, es il est grande, grand, es ancho. il est large. Ah, ¿qué me dice, pastor? Que yo puedo fornicar. Qui va dire frère, pas capable de fornication? Amén. Se sienten culpables en la gracia de Il Dios. senti coupable dans la grâce bon Dieu. Gloria a Jesús. Y nunca se terminan de Il perdonarse. pas jamais fin pardonner tête li. Gloria a Jesús. Y no lloran a Dios por las escorias, contaminaciones. Et il pas crier dans bon Dieu pour bagay qui pas bon yo, contamination yo. Lloran a Dios todos los cultos Mais il crier dans chaque service, tout service porque piensan que no son salvos parce qu'il pensait qu'il pas sauvé. y no están en pecados. Et il pas dans péché. Pero no pueden aceptar Mais il pas accepter que nosotros tan malos que somos, que nous tellement pas bon que alguien nos puede perdonar así. que pas même capable pardonner pour tête ou. Imagínese si Pablo era usted. Imaginez aussi Paul c'était ou même. Mató a los Il cristianos. tuyo paquet chrétien yo. Mató al siervo de Dios a Esteban. Il tuyo serviteur yo Étienne. Pablo tenía que ser un hombre Paul c'était un homme. caminando cabeza abajo. Il t'a así. marché avec tête en bas. Yo maté a Esteban. Moi tuyo Yo Étienne. maté a tal. Moi tuyo Yo maté a tanto cristiano. moi tuyo paquet chrétien. Padre, perdóname. Papa pardonnez moi. Pero cuando vino a Cristo, Mais dès vision de Jésus-Christ, se arrepintió. il repentit, Él pidió il perdón demandait pardon y aceptó el perdón de Dios. et puis il a accepté pardon bon Dieu.
y comenzó a crecer. Et puis il commence à grandir. Amén, hermanos. A veces Dios nos perdona, Et des fois, bon Dieu pardonne nous. pero nosotros podemos perdonar a nosotros Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas mismos. pardonner tête nous. Amén. Y eso es falta de madurez. C'est ça qui est le manque de maturité. No creemos la palabra, Et nous pas quoi parole là. creemos nuestro propio evangelio. Nous quoi propre évangile nous. Tengo que terminar, aunque no leímos ni la mitad de los textos. Nous avons besoin de terminer, même si pas coller demi verset. En Romanos 10 Dans Romains 10, dice la palabra parole là dit, que el pueblo de Israel peuple Israël là, tenía celo para con Dios. yo te gagne zèle pour bon Dieu. Pero dice, y tal vez terminamos ahí, amén. Mais peut-être qu'on va finir là. Hay más textos preciosos, pero Il y a plus d'autres versets précieux, el tiempo avanzó. mais temps avancé. Pero vamos a terminar aquí. Nous allons terminer là. Romanos 10, Dans Romains 10, versículo 1. verset 1er. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Il dit, frère mio, j'aime d'arriver, ouais, juif yo sauvé, j'aimerais pas manquer la prière bon Dieu pour yo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Parce que m'a campé dit ça pour yo, c'est, yo doit faire un pile service bon Dieu, mais yo manqué comprendre. Pablo tenía celo para Dios. Paul te gen zèle pour bon Dieu. Quería hacer la obra de Dios. Il te voulait faire travail bon Dieu. Si ellos no quieren ir, Et si on n'est pas voulu aller, Gamaliel, mándame a mí. il dit, Gabriel, voyez-moi, Dame cartas, dame cartas. donne-moi une lettre. Yo voy por toda parte On va aller dans tous côtés. a On exterminar veut se terminer. a esa herejía. Allez, choisir. Tenía celo para Il Dios, te gen zèle pour bon Dieu. pero no conforme al conocimiento de la Il palabra fait de pas selon Dios. connaissance bon Dieu par parole bon Dieu. Era diligente, Il était diligent. era fuegoso, Il était gen du fait. pero no conforme a la palabra de Il était pas Dios. selon parole bon Dieu. Porque dice el versículo 3, Parce que verset 3 dit, porque ignorando la justicia de Dios si vous avez ignoré de justice bon Dieu, y procurando establecer la suya propia. vous avez plutôt cherché faire ça dans Jean Payo. ¿Entiende esto, hermanos? Et comprenez ça, frère. Hay una justicia de Dios Il y a une grâce bon Dieu. que dice que por fe tenemos entrada a esta gracia. Qui dit par la foi, nous sommes rentrés dans la grâce. Que dice por fe somos Il justificados. dit par la foi, nous justifiés. Pero hermano, usted no sabe cuántas cosas yo he hecho. Mais frère, moi, par contre, combien de bagages que moi faire? Yo no lo sé. Moi, pas connaître. Y si no me cuentes, ayudas a mi mente a no tener tanta cosa en él. Si vous pas raconter, moi, je suis capable de venir dans mon mémoire là pour connaître. Pero una cosa sé. Mais un bagage que me Si connaît, crees, si vous croyez, Dios te perdona. bon Dieu pardonnez-vous. Si crees, Si vous avez confiance, tienes entrada en esta vous gracia. bien rentrer dans la grâce. En esta gracia no te puedes Dans la grâce, perder. vous pas perdre. Alabanza al Señor. Y no creen, hermanos. Et puis, vous pas quoi, frère. Y establecen su propia justicia, Et puis, vous établit propre justice. su propio evangelio. Propre l'évangile. Alabanza al Señor. Y no son libres en Dios. Et puis, vous pas libre dans bon Dieu. Alabanza. No tienen esa paz en Dios. Vous pas gagner la paix de Dieu. Porque viven su propia justicia. Parce que vous vivez propre justice. Hermano, usted dice eso, pero yo siento. Et frère, moi, dit ça, mais moi, senti, Siento aquí. moi, senti là, Siento moi, senti, y ahí sentí un deseo. et là, moi, carnal. senti un désir, la chair, Y siguen sus sentimientos et puis ils suivent ce sentiment là, y no lo que dice la palabra. mais c'est de pas Dios. ça, parole là dit. Amén, hermanos. Amen. Y eso les estorba C'est capable d'empêcher a obedecer. pour obéir. Si regresamos a esos 3 puntos, Si nous retournons encore dans 3 points, eso les estorba. ça est capable d'empêcher. Cuando viene atrás, amén, eso les estorba Ça empêche a obedecer a Dios. pour obéir bon Dieu. Amén. Porque no aceptan la palabra de Parce Dios. qu'ils n'ont pas accepté la parole bon Dieu. Ahí lo dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, mira aquí, no se han sujetado a la justicia de Dios. Parce que yo te plutôt cherché faire ça dans Jean Payo, mais c'est pas ça yo te accepté. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Parce que avec Christ là, la loi joint bout li. Comme ça, bon Dieu fait tout le monde qui croit dans Christ là grâce. No podemos vivir en nuestra propia justicia. Nous capable vivre dans propre justice non. Tenemos que vivir en la justicia de Dios. Mais nous devons vivre dans justice bon Dieu.
Amén. A veces hay gente que falla Que parfois il y a des gens qui faillissent. y piensa que el pastor está enojado con ellos. Yo pensais que le pasteur a fâché avec eux. Amén. Fallan Yo failli y siempre daban a su pastor un abrazo y de repente, et nous avons toujours parlé et puis sans attendre ouais. ¿qué he hecho yo? Qui ça moi-même moi faire? Amén. Si Dios te perdona, Si bon Dieu pardonne, ¿quién soy yo para juzgar a qui usted? laisse moi pour me juger? El hecho que le ponga en disciplina, eso no quiere decir que yo no le amo. Le fait que moi en discipline, pas falloir dire moi pas aimer. Amén. Usted falló, Ou failli, pidió perdón, demander pardon sigue adelante. et puis continuer vers l'avant. Levanta cabeza, Levez tête. sigue adelante. Continuez devant. Él te perdonó. C'est lui qui pardonne. Pero es pastor, yo tenía tanta confianza, me dieron confianza y fallé. Pasteur, moi j'ai un paquet de confiance en moi, moi failli. Amén. Llóralo una vez todo el culto si quieres, después levántate de eso. Amen. Comment baou de ça, mais levez, sortez dans ça. Pide perdón. Demandez bon Dieu pardon Acepta el perdón de Dios. et puis acceptez pardon bon Dieu. No vives en tu propio evangelio. Pas vivre dans propre évangile. Viva en el amor de Dios. Mais vivre dans l'amour bon Dieu. Amén. Vive en la gracia de Dios. Vivre dans la grâce bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Sus pensamientos para con nosotros Et pensez pour nous-mêmes, es solo para bien. c'est seulement pour bien. Marcos falló a Pablo y a Bernabé. Et Marc vient avec Paul et Barnabas. Cuando la cosa se puso duro en el campo Et misionero, dès qu'il va venir dire dans le champ missionnaire, él los dejó solo. lui-même il quittait pour côté. Regresó. Il retournait. Amén. Dice que regresó al mundo. Il retournait dans le monde. Y Bernabé lo quería usar. Et Barnabas il pas voulu utiliser. Después. Après. Y Pablo dijo, no. Et puis Pierre dit non. Tiene que pasar su tiempo de Il disciplina. doit passer temps là dans la discipline. Pero Marco era familia de Bernabé. Mais Marc était famille Barnabas. No podemos complacer a familia, tenemos que hacer la palabra de Dios. Nous sommes capables de faire famille plaisir, mais nous faire plaisir dans la parole bon Dieu. Y Bernabé dijo, no, Marco va conmigo. Et Barnabas dit non, Marc vous aller avec moi. Una discusión muy fuerte. C'était une grosse discussion que tu gagnes No es là. nada extraño que hay discusión en la C'est pas un iglesia. bagage qui est étrange, c'est une discussion dans En l'église. la iglesia antes, Pablo, gran hombre del Parce que evangelio, l'église, longtemps, Paul, un gros homme dans l'évangile. también había una diferencia de opinión con Bernabé. C'est qu'il y a une différence d'opinion avec Barnabas. Y Bernabé se fue por un lado Y Barna- con Marcos. Barnabas allait en l'autre bord avec Marc. Y Pablo se fue con Lucas. Et puis Paul allait avec Luc. Pero después encontramos en la palabra Mais après, il y a une parole que là. Pablo le dice que Marcos pueda venir Et Paul dit, Marc va venir. porque es de bendición para el Parce evangelio. que c'est l'évangile, une bénédiction pour l'évangile. Pasó su tiempo de Il passe disciplina tant la discipline. y uno es restaurado. Et il est que vous venez restaurer. Uno se levanta. Vous levez. Uno tiene que esforzarse Vous besoin faire effort para perderse. pour perdre. Perder en la gracia de Dios es Perdre imposible. grâce bon Dieu, c'est impossible. Si de todas formas uno se Et de pierde, toute façon, nous perdons. es porque se esfuerza para C'est perderse. parce qu'on fait effort pour perdre. Amén. Es alguien que uno lo tiene agarrado. C'est un qui est là. Y dice, suéltame. No, no Il te dit, va. laguez-moi, Suéltame. pas plaguez-vous. No, Non, laguez-moi. suéltame. Laguez-moi. Uno tiene que esforzarse para Vous perderse. besoin faire effort pour perdre. Porque hay suficiente gracia de Dios Parce que grâce, aquí ça suffit là. para perdonar, Pour pardonner. para Pour limpiar, nettoyer. para levantar. Pour lever. Dios te levanta. Bon Dieu, lever. Sigue Et tratando. continuez à traiter. Sigue pidiendo. Continue à Aunque prier. has fallado 10 Même veces, si vous faites 10 sigue fois. abriendo tu corazón para Dios. Continuez à ouvrir cœur pour Su mon Dieu. gracia es grande. Parce que grâce est très gros. A su nombre la gloria. Nos ponemos de pie en esta mañana. Nous lever Aleluya. camper matin. Oh, dele gracias al Señor. Dis bon Dieu, merci matin. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo reina. A su Jésus nombre la régné. La gloria. gloire, c'est la gloire. Oh, gloria al Señor. Adora, adora, adora a Dios. Adorez le Seigneur matin. Adorez bon Dieu. Adorez bon Dieu. Alaba bon Dieu, ça remerita. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Oh, Dios de la gloria, Dios de misericordia. Danke, Padre Celestial. Danke, mi Rei. Danke, mi bom Deus. Danke, Espírito Santo. Danke, Jesus de Nazaré, por palavra remerita, Deus mío. Padre da glória. A vou conhecer, Jeová, nos condição, tata. Vou conhecer, Senhor, nos coração, Padre eterno. Preciso mandar por palavra remerita, derramar, Padre Santo. Oh, Deus da glória. Prosperar por palavra, tata, de cada coração, Deus mío. Ajuda cada um de vocês, remerita, Padre Santo. Para nos poder por palavra de prática, Deus mío.
Oh, Deus, trata o meita, Senhor. Toca cada coração, o meita, Padre Santo. Quita todo estorbo, o meita, Padre. Baixa a muralha na mão, o meita, Padre Santo. Quebra a cadeira, Deus mío. Liberta cada mente, o meita, que ore na glória. Ajuda, boiuda, Padre Celestial. Para não brasta, por palavra, o meita, Deus mío. Senhor, graças, 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 mirei. Graças, mi Redentor. Danke, Padre Santo, palavra, o meita, Deus mío. Gloria a Jesús. En el nombre de Aleluya. Jesús, Habla aleluya. con tu Dios en esta mañana. Habla con tu Dios. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Aleluya. Aleluia, bom dia, amém. Mateus. Oh, alabanza a Jesús. Dios quiere perfeccionar. Bom dia, vle Que perfeccionner. tú perfecciones E vle perfeccionner. esta obediencia al Señor. Obéissance na bom dia. Habla a tu Dios. Parlez avec bon Dieu. Di al Señor. Dis Seigneur, Yo acepto tu gracia me accepte grâce y tu et misericordia. miséricorde. Yo acepto a caminar. Me accepte pour marcher. Oh Dios, conforme a tu justicia. Bon Dieu, selon justice. No mi propia justicia, C'est Dios pas propre mío. justice pour un bon Dieu. Jehová, ayúdame. Bon Dieu, aidez-moi. Dame entendimiento Vamos bon para comprendre. entender tu Vamos palabra. comprendre parole. Señor, Seigneur, abre mi corazón. ouvre le cœur, moi. Yo abro mi Moi, corazón ouvre le cœur, moi. para que obres en ella. Pour qu'on fasse travail dans lui-même. Dame ese deseo para leer tu palabra. Pour faire travail avec parole. Dame la capacidad de leer. Vamos capacité pour me lire parole. Oh Dios, Oh, bon aleluya. Dieu. En esta mañana, Matin, oh, expreso mi deseo avec expressé des hymnes de crecer, pour me grandir. de crecer. Pour me grandir. Tú esperas mi crecimiento. Pour être attendre grandissement. Oh, Padre, el hombre de Jesús. Papa, dans le nom de Jésus. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. En una otra ocasión vamos a terminar este mensaje. Dans l'autre occasion, on va terminer le message. Ça. Hay más textos preciosos, hermanos. Il y a plus de versets encore précis, frère, Samuel. Y es bueno hacer anotaciones. Il est bon pour annoter, pour écrire. Amén. Para su crecimiento en este año. Pour grandissement, on a année ça. Sé transparente. Pour besoin transparent. Comunica. Besoin de communiquer. A veces uno está ahogándose Il n'est pas fallu un monde à engorger là, en un vaso de agua. dans un verre de l'eau. Con solo hablar tal vez con su pastor. Et peut-être si vous parlez avec pasteur, Con solo expresarse. si vous expressez, A veces ni siquiera tengo la solución. il n'est pas fallu une solution. Pero con solo hablar Mais seulement parler. se abre su mente. Et puis mémoire, l'idée ouverte. Usted verá que era una mentira del diablo. Quoi, vous voyez que c'était menti diable là. Que la cosa no es tan grave como parece. Et bagage pas grave, t'as couché le paraître là. Alabanza a Jesús. A ver. Abre su corazón para Dios. Ouvrez cœur pour bon Dieu. Busca a Dios. Cherchez bon Dieu. Escoge para Dios. Choisis pour bon Dieu. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Nós temos apresentação de eu. Nous avons une présentation. A ver, Mahinta. Amém. Nós te apresentar. Glória a Jesus.